may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dagiti ubing bakay? Imunadan anaturog, Michael Lakay. Ne, nasapa pa imot bakit? Nanganda ka din? Ay nawaw, siyempre pinakan ko ida sakbay anaturog da, Lakay. Okay. Mangan kamutan, tamasapa ta amaturog ita. Apay masapula masapa ta? Nalipatam ka diti kasar nga atendaran tayo inton bigat, Lakay. Intun bigatin da di aya? Ay, iti sobra a kinagagat mo, nalipatam pa yun a kasarti kasinsin mo inton bigat. Saan amabalin amala daw tayo, ta flower girl ti anak ta? Mga lagaro din, tamasapa tayo ang maturog bakit? Mabiit la ang tamangida sarak iti kanam. Siya akon bakit? Kabaoy lakmay? Daytoy ti isuot mo, Lakay. Dahito yan bakit? Ay nawaw, simple la unay mat day ta abadom. Kay kaya't ko ti kastoy, ta komportable ak bakit? Anya, Tapno basit mo lang ti ilabama amangan no panunutan dagiti kabagyam asaan ka nga as-asikasuan no kasta ti kawas mo amapan ijay. Amangan no syakpay ti madaksan. Relax ka lang, bakit? Saan ang mapasamak dahitan niya? Ammo mo dagiti kabagyak asipod pa idik at simple akatao. Dagiti bisita ngay. Ay nawa, kanya ko matibibiyang dagiti bisita, bakit? Umportable ak ngamin no kastoy ti badaw. Nang runa pa ikat nagbara ti panawin. Okay, adakan ka dayta. Saan mo't ang mabalin nga ipilit ko ti kayat ko? Tamangan no dayta pa'y ti pagapaan ta. Ay nawaw, apay akas jay. Ti Anya, Filay. Kita ti kawas da Michael kan Raquel. Agraman dagiti anak da, nanawela. Apay ti kawusda. Awa mo makitak ada, kas iti insuot da. Kita ni Raquel, nana. Nakapurpurma. Mayat ti kawas na kan nakabutspay. Agraman dagiti anak da. Nagpipintas ti bestida da. Ay nawaw, anya kumatidakas ijay. Ngam kita ni Michael. Kita ti kawas na. Nakasimsimple, nana. No isyumot ti kaya da, bye-bye antayo latta. Kat no nagalas akit kitaan, nana. Kasano kumaan nagalas? Saan mo't anarugit ti kawas ni Michael Nagalas takasla saan mo't nga inasikaso ni Raquel ti asawa na, nana. Si kaki di mo, Filay. Saan mo't siguro akasta ni Raquel? Nang runa ka makimismisa damay. Nakita yo ti kawas ni Michael ijay kasaran itay, tatang. Ay nawaw, apay ti kawas ni Michael Feli anak ka. Nakasimsimple. Anya ko maitano simple. Ay nawaw, di yun nadlaw aya, tatang. Idiritsyong ngamin ang ibaganoan nyaman dayta. In short, kasla saan nga as-asikasuan ni Raquel ti asawa na. Bagi na lang samot ti as-asikasuan na. Unay ka na anak ka. Apay buta pagpanunutam iti dakas ni Raquel. Wen tano siyak makakitkita, nagalastikas jay, tatang. Wano? Adamoten sa bali, alalaki na, iso akas jay. Narugit at talaga ti kapanunutam si Kafele. Amin ang makitam, kit ikamot na iti dakas aka ipapanan. Nay, si kamat gayam ti lumabas, Raquel. Ne, si kamat Feli. Mayat ta sapatos kan paldam Ha? Ay nawaw, ta sapatos kan paldam kunak, bagbagay mo. Kasla adda sa bali akayat mo asawa na. Awam magkiday, sa dino ti papanam aya. Agpasentro ak, adala ilakad ko a papeles.
Papeles lang gayam kat apay akas jay pay lang ti kawus na. Anyat ko nam? Ha? Ay kwa, awan. Awan ti kayat ko asawan. Agpatuloy ka kitdi, tapno di ka mataktak itilakad mo, Raquel. Kumusta ti papeles ngayon lakad mo, Raquel? Bakit? Nalpasan lakay. Kamahurjanan na. Nalpas mo't lang. Bakit? Ayun gayam, adda ginatang ko para kan kalakay. Sapatos kan pantalon mo dayta. Para kan kangarod. Ay nawa, mabalimpay mo ti sapatos ko. Kan adu mo ti pantalon ko. Amumot asimple lang ti kahit ko bakit. Tapno adda isuot mo ano makimisa tayo. Anya? Tapno di da ibaga abinaybayan ka. Asino tinangibaga abinaybay anak? Tapag sasawak bakit? Awan mo't de, ngam saan tayo nga amo ti taray ti panunot dagiti tattao a makakitkita kada tayo. Adamotin kadakwada, bakit? Tinapatag, kat naragsak ti pamilya ta. Saan mo't nga itikawas ti pakakitaan, kay? Agrobot tayon, bakit? Ay nawaw, kasta ti kawas mo a makimisa lakay. Uwan, bakit? Apay ka de. Ayan nga iti ginatang ko a pantalon kan sapatos mo. Jakpay kahit nga isuot ti ginatang mo, bakit? Iti anya aga po mo. Ni bakit mo? Mamin ano ka din, hay bakakin ka akong tinto akong itikas toy. Okay. No kasta ti kunam, saan ka apilitan? Ay na, agyaman ak bakit Dayjay laang no adda makakita kada tayo. Kat pagpanunutan dak iti dakes. Di tayo latay day kaskaso bakit? Agbyag tayo itiwagas akayat tayo. Saan nga itiwagas akayat ti sabali a tao ang makakita kada tayo, bakit? Nay, saan kayo mo't nagkukuyog asang kapamilya, Michael? Nalibatak ngamin ti wallet ko. Iso ang nagsubliak di tabalay, tata. Kasta ka day. Uwan, tata. Into makimisa. Domingo ita, tata. Ijay laod mo't ti papanan mainton madamdama. Nasaya day, tata. Uwan, oray kasano ti kinabisay, kat saan tay aliplipatan ti makimisa. Uwan, tata. Agpatuloy ang haruday. Tapno saan kayo matla nga mataktak. Kas nakunayo itay, kat makimisa kayo mat ijalaod. Sa dino kanumanan ti papananda aya, tatang. Ay nawaw, saludsudon matla amin ang si kafelay. Saan mat siguro adakas no maamwak mat, tatang? Ay, saan alasaya at ti ugali akas taa? Makimisa dagijay, tatang? Una, makimisa damanay. Makimisa da akas jay ti kawas ni Michael? Presentable lang tabot ni Bado na. No kasta nga agkukuyog da kat saan ana ibagay ti kawas na iti kawas ti pamilya na. Aglanglangakit di a driver, tatang. Unay mo ta driveran. Kat pudnumat, saan aya, tatang? Saan ati pamilya ni Michael, tayan ti parikaut, Felay. Kat, anyangay nga rod, tatang. Sika, tayan ti parikaut. Tila madmadlaw, kan pampanunutan mo. Dakis pa'y ti rumrumwar itingiwat mo. Anyakan aya, Felay. Haddan samot kabit dayjay Arakel, nanawila. Kabit mo nga ibagbagam si Kafilay. Ay nawaw, apay di yumadlaw aya, nana. Una yan di kasta ka panunutam nakaw. Limabas damanen iti paraangan mi iti agsapa. Kahit Nakitak ti kawas ni Michael, nana. No kasta nga agkukuyog da asang kapamilya. Kasla family driver mo tan ni Michael. family driver mo't nga ibagbagam. Kat pudnumat, saan aya, nana? No kas jay ti panagbadbado akaya da. Anya kumatibibiyang tayo ngay. Ay kat adda, nana. Concern si iti sintayo nga rudmat. Adda siguro pagpatpacharmingan da jay arakilan niya, nana. Hay, jak amo keng Kafilay. Jak amo no apay nga apiktado kalaunay. Wano, kursunadam ni Michael. Ay nawaw. Saan, nana? Observant lang da tao. Iso amadmadlaw ko, nana. Anya ti ko na mga ibagam, Feli? Bantayam ni bakit mo, Michael? Ay nawa, apay ni bakit ko? Apay, awan madmadlaw mo. Awan mo, naragsak kami, mate.
Di mo ibaga amay sakamot nga uto-uto. Load na ti kayat mo nga ibaga, idiritsyong kanyak, tapno maawatak. No saan mo amadlaw? Saan kon aparikot day ta, Michael? Anya? Ti maibagakla ang king ka, paliiwam ni bakit mo. Anya? Itay pa'y adi ka matagtagarila kay. Adda ka di parikot mo. Pampanunutag lang timbagan ni Feli, bakit? Ay nawaw. Anya timbagan ni Feli kan kaya. Paliiwam ni bakit mo kung nanakit di kanyak. Ha? Paliiwan na. Un ka no? Taapay ka nung aramidam tikas na. Diya ka mo kong na bakit? Di naman imbaga no apay. Naa, agar aramid day at tao. Diya ka mawata no apay akas jetim bagbaga na kanyak. Ipagarup na siguro nga adadakas nga aramidak lakay. Aguray day ta babae. Kasaritak tuman. Anya ti parikot mo kanyak, Feli, ah? Parikot? Ay, adda ayamat. Apay akas jay ti bagbagam kan lakay ko, ah? Ay nawaw, di ka maawatan, Raquel. Di ka man agin didiam mo. Ne, dakas aya ti imbagak kenkwana. Saan mata? Paliiwam ni bakit mo kunaklaan mat. Apay ng apektado kalaunay no awam mat dakas ngar aramidam, ah? Anya ti kayat mo asawan itikas jay nga imbagam, ah? Awan mat. Sika ano ikam iti dakas akay papanan, Raquel. Pangaasim ha, no awan na saya at nga ibagam, agulimag ka. Itikas tangar aramidom, makadadaal ka iti pamilya. Naimbaglaan tanasingpat ti asawa. Gayem yu day di Feli, saan ka di nanawela? Wine, apay ka day. Amang ano adda inis istorya na kada kayo may papan kanyak. Binagaan na kanungamin nila kay ko apaliiwan na. Ni Philly mo ngamin no maminsan. Gaputa simple nila kay mo ket ikan na iti dagas akay papanan. Saan mo kanu nga asikaswan nila kay mo? Amangan kanaw no adda lalaki. Ken kasla driver kanu nila kay mo no kasta nga agkukuyog kayo. Imbaga na day tanana. Ah, ay kwa. Ay, lawan kaun. Agsagana day jay Feli. Amom no anya ti pampanunutan day Feli lakay. Anya ka no humat bakit? Adda ka no lalaki. Ay nako, kanaw? Saan lang aday ta? Baybayan ka kanupay. Ken aglang lang nga ka kano a driver no kasta nga agkukuyog tayo. Ah, Na, api ngagkatawa ka ngay. driver mo, ibagbaga na dya babae. Ay, makapaasar nga rod. Di na amo ti tangtang abon na. Ay, talaga mo dagiti manlaki biyang akalugaran. Ay, naku nampay lakay. Kaya't nansamot ti makangag. Anya ti kunam na nawela. Nakasaritam ni Raquel? Wine, Kat? Anya nga itinagsaritaan nyo? imbagak keng kwa na dagiti imbagbagam kanyak. Ay nawaw, apay ngay mat nana. Nailaw anak nga rod filay. Jak kumakayat ti makibiyang ka. Ay unay kayo umatan. Pasensya kan ah. Ay sus, sigurado nga rod akasarita nakto tanaamuan nan akas jetiin sawsawang ko may papan kadakwada. Agpasensya kalatad akong kwa na tap numalpasan ti saritaan. Hay, anyan tulangan nga iti panunutan na nana. Sigurado nga ibaga na at akrutak. Saan ka di pa'y anapan iya balayaw? Saan pa'y nana? Ngam itapay laang kat madanagan akon. Indanon yun to matin sawsawang ko may papankin kwa na. Lumabas Feli. Lumabas ka lang ah. Makimisa kami manen ita. Uray sika. Makimisa ka mo tapno malawlawagan ka. Tapno saan akom kumporme ti tangtang abam. Ay nawaw. Diyak ka mo nga isyo gayam amin kan ka. Apay nga ibagbagam abinaybay ak nila kay ko, ah? Tapno ibagak kan ka. Kasjay ti kayat na. Simple laang abado. Ha? Ay kwa. Tijak pa'y kayat. Apay nga isyo kan ka no napurmaak, ha? Ay kwa, saan mat? Saan mat ko nam ngam nagado ti bagbagam?
Nilakay kuntupay, saan nga grek-reklamo? Si kantukit din, akalugaran milaang. O, di si kanti siya kon, nalaing ka nga garamid iti isyo. Adya kay ika. Ay, nawaw. Kasla naragsak kayo pa'y tatang. Di si kamay kinakababain. Nangag dagiti karoba tayo timbagan ni Raquel. Naritok kamay tadi na oras. Ay, agulimag ka man, tatang. Tapalang mga mintang iwat mo, anak ko. Ay, sa anak nga agpabak, tatang. Di ka agbalin anatang set. Tanya tilaban mo kin Raquel. Adda, tatang. Tikin naman nakibiyang mula ang mati may panakil mo, anak ko. Ay, nawaw. Apay akas tamot din ti bagbagayo, tatang. Katpuno mati bagbaga. Ay, nawaw. Agbalbaliw kang aminin. Saan nga amin abanag at pakibiyagam? No amo masan kamot nga apektadaw? Aguli magkalatan. No kasta, dayjay pa'y lang arakil ti kanunungan yaw. Ang sagana kakidih ta makimisa ta. Tapno malawlawagan ta panunot mo. Narigat mo't no kalaban da ka ti amin akalugaran tayaw. Ang mga nudumteng ti ka nito akabilon da kan. Sa dino tinagapwam, filay. Ay, kwa, nana. Nakimisa kami. Usto ano nakimisa ka, tapno malawlawagan mo't ti panunot mo. Ha? Mayat ti makimisa, ado ti maadal. Ay, nawaw. Kasla damot sa bali akayat yu asawan, nana. Awam mo kiday, ti kanyak laeng ket agbalbaliw tayon. Tanay, gumura ti pada tayo ataaw, no dakas ti rumrumwar itingiwat tayaw. Ay, nawaw! Saan kuma nga amin a makita tayo ket dilawan tayo? No saan tayo asigurado, nasaysaya at matlaang no agulimak tayo latan. Laglagipan tayo, at tinasaya at atao ket makita babaan itinasaya at kan naurnos apan nakisarita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, awanen lakay. Masapul ang matarimaan ti kalapaw ta. Tarimaanig to bakay. Tarimaanong kit di itan Narigat ti agri-prepare no matutudon. Un bakay. Numalpas ti trabaho kiti garden ta. Kasaritak ni Madam Linda. Apay ni Madam Linda. Ay nawaw. Ang nga kumapay ngay bakay. Ipakadakdag iti kawayan nga ramatin ta Amumat ni Madam Linda ang agab-abang ta ditoy. Wen, amuna. Nga may mayatlatan mo ipakadata. Iti kastakit awan maibagana. At damot kit di puntum alakay. Narigat may, agapot agab-abang ta ditoy, kit basta mga alat-alatan iti kawayan da. Kasaritam tungarod ni Madam Linda tapno ammo na ti plano ta. Sigurado nga umanugot dayjay lakay. Agkape ka pa, Dennis. Ay na, agyaman ak launay, madam. Anya nga minan, ti kunam nga ibagam. Ipakadak ko man iti kawayan iti dagayaw, mababangan may, madam. Apay dagiti kawayan. Mangala kami kuma iti iripirmi iti kalapaw may, madam. Ay nawaw, di talaga ayam. Agpakada kami, tanakababain mo't no basta mangala kami latan.
Sige, mangala kayo lata. At damat kawayan iti asidag ti kalapaw yo. Mabalinday jay. Ang yaman ak launay, madam. Awan anyaman na, Dennis. Paula bakal, imawag ti kapsat ko itay. Asino akapsat mo, lakay? Ni Fidel, tangdanan data kanong agmula bakal. Kaano nga'y? Mangrugi tayo intun bigat. Talong aldaw kanu bakal. Mabalin latamot alakay. Awan pa'y mat maaramid iti garden ta, tawan pa'y mat na imula. O kilaan nga rukin ka bakal? Ay nawaw, wen alakay. Isupay mat ti itid na atang danta. Isupay ang maigatang iti bagas, tapno saan ang mautang amin akasapulan ta. Teksak nga rin ti kapsat ka. Ibagak ngay manugot ka. Tapno saan nga agbirok iti sa bali at ang danan na. Wen sayang mat day ta. Agsagana ta nga rin bakal. Tama pantay ti anda intun bigat. Ngayunam ti alayom abadom. Tatalong nga aldaw ta ijay. Tarimaan at tulap ta ti kalapaw numalpas taramidon tayo. Okay, ag-text up to no umayo alain. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Gary? Ay nawaw, adang ka magayam dita, Viola. Kasangsangpot ko laang. Nangag mo tinagsaritaan mi ti gayam ko? Agsaludsudak ka din no nangag ko. Ah, ay. Unak lagi, di no nangag mo. Adda ka di ilimlimod mo. Ah, ne. Awan na. Ano ko matilimod ko ingkangay. Siguradom lang, Gary. Ni bakit mo At dala ang kinasarita kiti cellphone ko. Pagpampanunutan da ko ni tidakas. Una, tanudad dumak linuluko mo ti aramid mo. Ayan tibunin ko bakit? Ay nawaw, kitaam di taa. Anya kalakit di matan, Gary. Awan mo't nga ron iti nang idiswak iti kalman. Kat no nakitak iti kusina iti kalman. Ay, what? Ijay gayam ti nang idiswak iti kalman. Oh, makitam day ta. Nalipatak lang, mat, bakit? Sa dino ti papanamaya. Di talang. Sa dino manen adita. Basta ti taa. Ay tila papanam. Inton kuan addan to manen madamag ko akalukwam. Apa yung gamin aligatibo taday ti panunot mo? Ay, bakit? Kanayon lang, nga ununaan da. Ununaan ka, tano adda aramidem akalukwan, mairamanak tumanan. An-anom ti kawayan, lakay. Kawayan. Nakitak ti ado akawayan a pinukan mo. An-anom dagi jay. San ko ako ko dayjay bakit? Para kan pare rin ni dayjay. Tinulungak laeng. Ay nawaw, kinasaritak ni Rene, kat si kakanumot tinangibaga apukanin nyo. Ay, kwa bakit? Di mo ibagang ilakong mandagi jayan. Agulay magkalaang di ta bakit? Ay nagari aya, mangibabain ka. Di ka kalinatagari. Isumot laeng ang mairanod ka no mailakok dagijay. Kawayan mo aya dagi jay. At daya imbagak ako kwak dagijay. Awan mo. Apay nga rod nga ilakom, kat saan mo mat ako kwa. Pagkwartaan nga ron bakit? Anya? Ni, apay ngay. Pinukandamot ti kawayan iti asidag ti kalapaw talakay. Sino mat nga ta tinaturad anang pukan? Kat impakadak mat dagita kawayan kan Madam Linda. Wen nga rod, manungal daw laang nga awan ta dito'y kalapaw ta. Kastamot ti inaramid da. Kasaritak tuman ni Madam Linda. Kasaritak pa'y ni Marie Viola. Ang mga no isudakit di tinangpukan. Anunda ko mati kawayan. Kat kaano lang hindi tinarimaan da ti kalapaw da. Saan tay nga amo alakay? Nala, kasaritam tungaraw. Tapno amok ti bagakin Madam Linda. Wen, ibagam asaan tapay anangala iti kawayan. Amangan kit no panunutan na adata tinangpukan kadagita. Sapay adu ti pinukan da. Day tangarod bakit? Ang mga numakita na pa'y asan anatarimaan ti kalapaw ta. Kat ibagana anagulbud ta. Uray saan ta pa'y anangala iti kawayan. Da kayo kadi tinangpukan iti kawayan iti asidag mi Marie Viola? Nilakay ko, Mare Paula. Anya? Ay, jakman ammo kinigari, Mare. Awan mo ti mariper dito'y kalapaw yo. Adda nang ilakwan na, ngamjak amo no asino, Mare. No kasta, inla ko nagayam, Mare. Wan, Mare. Ay nawaw, impakada mikin Madam Linda day jay, tatarimaanan mi kumamat ti kalapaw mi. Ngam inununa anda kami mat. Nilakay ko ti kasarita yo, Mare. Naglukon day taatao. Ila ko na ti saan namat ako kwa. Ay, day tangarod, Mare.
Numat aday baga, isupay kit di tinaturay nga agsao. Paula bakit? Anya tinagsaritaan nyo, kan Biola? Nigari kanu tinangpukan kadagiti kawayan lakay. Anya? Ay nawaw? Nangusaran na kanumot iti ando kawayan? Inla ko na kanumot. Ah, anya? Inla ko na kunang bakit? Won lakay. Saan la ang anadakamat ni Mariview la kanyak no asino tigim matang. Ay ulay ay. San sapay mo't ang nagpakadakin ni Madam Linda? Lakit di alakay. Saan lakit di apalubusan ni Madam Linda dayjay. Nang runa no ilaklako na. Kasaritak tuman? Makapaasat ti kasta nga rabid na. Imbes nga dati usarin tayo. Awanan, tainla ko na maggaya man. Ay na ti bagamaya, Dennis. Apay mo't ang pinukan mo ti kawayan iti asidag may paray. Ay nawaw. At dapay mo't nabate. Inton sumarunaw, kat saan kumakas jay taramidaw. Da kami tagab-abang ijay. Kan may isa, impakadak day jay akawayan kan Madam Linda. Sa ita, inununaan nakmutang. Nagsasaw ka, kat kas kalamaw awanan. Nagado akawayan dita. Respeto ko mama, iti padang agab-abang dito ya. No day talaang tigagaram, pang-aasim ta di naktaktaken. Kitaam nga do ti trabaho dito garden me. No diyo kasapulan ti kawayan, diyo ilako. Panunutan nyo kasapulan me mo dagita kawayan. San lang kumati pagkwarta nyo ti panunutan nyo? Asino ka kumaamang ibagay ti kasta kanya, ha? Kaya't mong samot nga agaapa tayo. Umay kula iba nga saan nada kami tinangpukan kadagiti kawayan nyo, madam. Nay, kunaklakit din no madama atartarimaanin nyo ti kalapaw yo. Saan pa'y madam? Ni pari-gari tinangpukan kadagiti kawayan nyo. Ay nawaw, apay nga An-anuan na ti kawayan kat kaano laeng mat idi nag-repair da iti kalapaw da. Inla ko na kanaw, madam. Hinla ko na. Na, apay mo takasta. Isutimbagan ni bakit nga, ni bakit ko, madam. Ay, naglukon. Saan ko lang arudan nga ilaklako tapno at da usaran nyo? Napanakit din inlako. Anya nga iti usaran nyo, mat? Un nga rod, madam. Ang dati nabati iti asidag ti kalapaw may. Ngambasit, mat. Mala ano sampay laang timang biro. Kasaritak to day agari. Saan amay parbang ti kastangar aramidan na? Ila ko nakidin ti saan namit ako kwa? Saan pa'y anagpakada kanya? Anya ti bagayo, Madam Linda? No saan nyo pa'y akasapulan ti kawayan? Saan mo apukanan? Anya? Nadamag ko tinaramid mo. Inlakom ti kawayan asaan mo mat ako kwa? Ay, kwa ngamin, madam. Saan amay parbang ti kastangar aramidam gari? Sobra ngamin, madam. Isungarod asaan ko nga ilaklako. Iti kasta adda mausaryo nga manyater aramidam. Pagkukwarta amat gayaman. Nagipulong man kaya mong lagi diyang agasawa. Anyati ko na, Awan, madam. Saan na maulit? rumbang laeng, tasaan anasaya at ti kastang aramid. Kaasi dagiti padayo nga agab-abang, no kasta ti aramid yo. Marurudak law na yung kadagi diyang agasawa. Basol mo Na, saan ang maamuan ni Madam Linda no saan ang nagipulong dagi jay? Ay nawaw, si kapay laeng tinasakit tinakam na. Kaya't daklaki di aperjen, iso kasta. Nasakit tinakam da, ngamin pinukan mo ti kawayan iti asidag da. Sapay plano damot atarimaanan ti kalapaw da. Anyang iti aramaten da, no pinukan mo matan. Nagado akawayan, dita? Imbes nga adda asidag a pangalaan da, awanen tainla kumut. Ay no, adda talaga ti madaanog ko na eh. Agtanang kaman si kagari. Ang mga numauman ni Madam Linda kit papanawon na ta. Sa dino nga'y ti papananta, numapasamak day ta, Anya timpul-pulong mo kin Madam Linda si Kadenis? Ay nawaw, impakamok lang kan kwa na. Asan ada kami tinangpukan kadagiti kawayan. Ninayo naman siguro ti istorya man niya. Na, di mo man ipasa taramid mo kata kamay. Amok kaya't yung aming abangan ti daga ni Madam Linda nga abangan mi. Iso akasta kayo. Pangaasim nasakit pa lang tinakam ko itinaramid yaw. Awan kami lang iti talungal daw.
Inranayo kit di na pinukan ti kawayan iti si Dagmay. Amok aya, akasapulan nyo gayam. Apay ngamin nga ilakom ti saan mo matakaw kwa. Di ka di mabayay. Naimpag kumano nagpakada ka kan Madam Linda. Saan mo't nga na, basta pinukan mo lang tamay. Kumusta ti kalapaw yo, Paula? Natarimaan ka di matlaang? Saan pa'y, madam? Apay ngay. Tarimaanin yung matan Ang mga nuadapay ti dagayo ang mabalin mi nga abangan, madam. Apay ka di. Da kami latan ti agadjas. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Wan ata naturay mat ni Gary. Apay, inapa na kayo manan. Wan, madam. Kanayon laangan nga apaan na nila kay ko. Nasakit tinakam na ta impulong mi kada kayo ti aramid na. Diyak kayat tinatangsit nga agab-abang ha, Gary? Apay ka di, madam. Sikat ti ayan ti parikot. Anyat ka ti asawan, madam. Irespeto mo't at ipadam nga agab-abang. Agpapada kayo laeng, iso adi mo panunutan anangat nga to kangum isuta. San mat, madam? Panunutam asaan laeng ada Paula ken Dennis tagrekreklamo. Agraman dagiti kakadwayo nga agab-abang. Ado mat ti reklamo daken ka. Sakpay gayam ti dakas ita. Una, tagamrod ka nga rod. Saan laeng akawayan ti isyo? Agraman danom, bukbukudam kano. Ay, kuha, madam. No natangkan ti ulom, no saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Talaga papanawon kayon. Diyak kayat ti sakit ti ulo ko nakmanan, Kari. Oh, anya nga ita. Kasano no papanawon data? Diyak mo bakit? Si kantong mat ngamin. Gamrod ka, Gari. Diyak impagarok magreklamo dagita at tao. Agreklamo da ta aglablabas kamat ngamin. Di sana na maulit. Saan asyak ti kasaritam? Dagiti tattao aginundawayam ti kasaritam. Di mo urayan amapunuan ni Madam Linda. Tamo mat. Awanan ti sabali apapananta. Anyatar aramidom dito'y gardin ko. Garay. Kahit ko lang dagkid daw iti pamakawan, pare. Anyat ko nam. Agpasensya ak. Tapno saan kaya gumurgura kanya, pare? Ha? Pasensya kayon. No pinukan ko ti kawayan ita si Dagyo. No kayat yo, mabalin mo takis sa inyo ti kawayan ita si Dag ti garden mi. Iti kasta, kat adamot ti mausaryo. Sigurado ka kaday, paray? Wen, tapno asidag laeng no bunagam. O sige, kasaritak to ni Madam Linda. Wen pare, ipakadam latakin ko ana, tapno am muna. Ay na, ang yaman aklaunay, paray! Ay, nawaw! No saan mo ako kwa, saan mo matngarod nga ilako. Agbalin ka kuma apagwadan iti padam a tao, babaan iti nasayaat nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kita am daytoy Jeric Lakay. Ay nawaw, anya man hindi tabakit. House and lot. Ilaklako ni kasinsin mo Narlene. Ay nawaw, nakangin naman. Mabalin ka no ahulugan Lakay. Isupay kiti day ta paggastusan ta. Kan may sa, iti adayupay mo't alugar.
Tapno ada ti pagturugan tayo ano agpasyar tayo ijay lakay. Anya? Mayat ti maadaan iti vacation house ijay Baguio City anya. Pagpanunutan taman pa yan na yung bagbakay. Ang mga numaibus mo ti savings ta. Sapay 2 million mo gayam ti gatad na. Kurang ti kwartata bakit? Hulugan nga rod lakay. Binulan nga agbayad ta. Kas na ko nakita yun. Pagpanunutan ta pa yan na yung bag. Nang runak dakkel agatad ti kasapulan. Panagkunayo nanang. Okay laang ka din no gumatang kami iti house and lot ijay Baguio City? Ay nawaw, an-anwan nyo ti house and lot aya, kat adamot balayaw matay anak kaw. Tapno ada ti pagturugan tayo ano agbakasyon tayo ijay. Saanen ang masapol nga ag-hotel tayo. Gastos mutla ang tikas jay. Adda budget yo aya. Adda nanang, ngampang down payment laang Hulugan magkiditi house and lot ang nakitak nanang. Asinaw ti mangilaklakaw. Ni Narlene nanang, ti kasinsin ni Jeric. Ah, at dagayam dagada ijay. Kukwa ka no ti gayim na nanang. Tultulungan na laang amangila ko. At least amamuyaw. No bilang mantaad da parikot, nalakalaang amapan kayo iti ayanda. Wa nanang, narigat nga agpayso ti agtalak iti sabali a tao. Taadumat ti scammer. Mapanak iti ayanda kasinsin mo Narlin inton madamdam malakay. Pagsaritaan mi ti maipapan iti house and lot agatangan ta. Sige laang bakit? Sumurutak ko ma. Ngamadamag ngamin trabaho kita. Siya kun ti makisarita kan kwa na lakay. Bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mi. O sige, tawaram ni patawar na bakit? Wen lakay. Agtugaw ang arut tamangan tapay. Aggidantan arumwarin doon madamdama. Ag-tricycle lakay. Ay nawaw, at damat ti motor. No itulod nak iti ayan ti kasinsin mo, ang mga numaladaw ka iti trabaho. Sige, atagin ka dahi tabakay. Ag-tricycle laklatan, tapno saan ka amataktak. Agtugaw kang arutan, tamamigatan. Dayta ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Kitaam ti picture kan video. Kompleto dayta. Magustuak launay Narlin. Ay nawaw, gatangan nyo kit di ngaminin. Sayang dayta. Mabalin ang makita iti personal. Mabalin mat. Ngam no agawit ti gayim ko Adda pa'y ngamin ije Manila. Itix nakto nga rod kaano nga agsubli iti Bagyo. Una ngam adda reservation fee na. Manungay. 20,000 laang. Isublit to nung gatangan nyo ti house and lot nga ilaklako mi. Kasta ka day. Wen, refundable mat kit di. Wano saan? Mabalin nga ikisay tayo iti bayadan nyo. Sakbay nga ited ko ti reservation fee. Kaya't kula amaamuan no apeng ilaklako dati balay. Ilaklako na taag migrate da ngaminan ijay Canada. Kasta aya. Mabalin ang maala ti contact number na. Saan? Siya kun ti makaamu makisarita kan kwa na. Sige, bayadan mo ti reservation fee na. Saan min nga ilako iti sabali ti balay? Enya ti may bagat asawa ni Jeric akasinsin mo Narlene anak kaw. Nagsaritaan mi ti may papan iti house and lot, tatang. Enaw, house and lot? Wen, tatang. Ti house and lot nga ilaklako ti gayim ko. Ijay, Iti Baguio City. sino agayam mo mat ti mangilaklakop? Ay nawaw, basta adda, tatang. No ibagak, sigurado adi yung lamam mo. Kindi ka gungit anak kaw. Nagsalsalod-sudak lang mat. Asino mo ti saan ama kaungat no kasta lang, tatang. Alaweng, basol kaun. Agkalma ka lang, kati. Nagbayad ako iti 20,000 lakay. Ay nawaw, paraan niya ti 20,000? Reservation fee ka no. Tapno saan da nga ilako iti sabali. Kursunadak launay day a house and lot lakay. Ngam saan mo pa yan nakita iti personal? Kasinsin mo ni Narlin lakay. Imposible mat anulokwan data. Di nakadiintad ti contact number ti gayem na, nga kinkukuha iti house and lot? Saan lakay? Iso kano ti makaamu ka data. Okay, parang saan datalo kwan. Kas naibagak itay, kasinsin mo day lakay. Kaano nga rot amapan nyo kita iti house and lot? Urayan mi nga agsubli ti gayem na iji Bagyo. Adda kanupay ngamin iji Manila. Sumurutak to numapan kayo.
Kasapulan ala kay, tapno makita mo't iti personal ti house and lot agatangan ta. Hello, Narlene! Nakaawag ka mat? Nag-message ti gayem ko. Kat, No adda ka no ti 100,000 mo dita. apay ti 100,000? Down payment ka no para iti house and lot. Ay nawaw, saan ko pa'y mat anakita ti house and lot na? Apay asingiran na kon? Kasapulan na ka no ngamin ti kwarta ita. Saan ka di pa'y nagsubli iji bagyo? Saan pa eh? Ngam no awan kwartam dita, ilako na kanon iti sabali. Ay nawaw, nagbayad akmatin iti reservation fee kang ka. Ibagbagak laeng ano anya ti bilin na. Asino ti pangisindak nga iti 100,000? Ay katsaklatan bank transfer. Saan mabalin nga isen ko iti gayem mo? Siya kun ti pangisendam, tasyak mo ti kasarsaritam. Di ka madanagan, ta saan kayo alukwan? O sige. Anya tim pa-deliver mo dito'y balay si Narlene? Ay nawaw, di yung makita ay tatang. Washing machine? Nakita yung malagayam. Aping agsaludsod kayo pa'y laang. Nangala, matitikorta ngayong gatang mo iti washing machine? Kwartak Anya ti panagkita yung kanya kaya tatang, awan makukwartak. Anya, Kasapulan tayo ti washing machine. Tapno sa anak amabannog, amangigilgil iti murong tayo. Iso adita, gimatang ako. Kumusta nga'y matit anak ko? Nakita yon ti house and lot agatangan yaw. Saan pa'y ngarod nanang? Ay nawaw, apay nga'y. Ada kanupay iji Manila ti gayem ni Narlene amang ilaklako iti house and lot na. Kano agdwa bulan ng tinapalabas sipod nagsarita kayo. Ay, day tangarod nanang. Awan mo ti kontak ko iti gayem na nga ibagbagana. Kastalat tangarudan, or-orayam ti text ni Narlene kan ka. Kapilitan ananang. Jakmat amo ti turturungak ije bagyo. Ay, narigat ti kasta anak ko. Sapay nangirwar kamutin iti kwarta. 120,000 ti nairwar ko nanang. Bareng ag-text man ti kasinsin ti asawam. Nabayag launay ti 2 bulan anak ko. Uno saan, ibagam ken Jeric akasarita na ti kasinsin na. Nakaumay ka mat kasinsin Jeric. Napatagtibahakin ka kasinsin. Anya ti ibagam aya? Kumusta ti house and lot agatangan mi kuma? Ay, day tangarot ti parikot kasinsin. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan? Saan ko pa'y anak kasarita ti gayem ko nga adda ije Manila? Iso ngamin ti mangilakla ko, kat nairanamat abisi matan. Nay, kasano ngayon day ta kasinsin? Urayan tayo lata ti text na kasinsin. Ay nawaw. 2 bulanan nga gururay kami. Di kay madanagan, takasaritak man ang tigayim ko. Asap atan 2 bulanan nga gururay kami. nangala iti kwarta gasgastusem si Narlene? Ay nawaw, day tala akanayon ti saludsud yo tatang. Di kay kit di maragsakan, taadalat ta igatang tayo iti kanan tayo. Basta wak nga rudan. Na, Ang mga damit ti illegal nga aramidem dita. awan na, Sigurado ka kaday. Ang mga nagtaktakaw kamutay. ni tatang mo. Sana, sa anak nagtatakaw. Mala, mangangkay kit din numabisin kayo. Di kay sumana udita, ta nakaturog ti apo ko yung. Isublim laangan ti kwartami Narlene. Ay nawaw, awan ti kwartayo kanya. Busy launay matigayem mo nga ibagbagam. Jakon mauray. Adda nga rod ti kwarta ken kuana. No talaga ka, ited mo ti contact number ti gayem mo nga ibagbagam. Tasyak ti makisarita kang kuana. Saludsudog pa ano anya ti maibagana. Ay nawaw, kasla ka lamang lukluko Narlene. Manglukluko mat ni bagbagam. Makauray ka kadi ngamin. Mano abulanan nga agururayak. Amum dayta. Anya nga rod ti ited ko kan ka, kat awan mat ti kwartayo kanya. Sikati nang italakak iti dayi a kwarta. Tati ko nam kat sikati makisarita iti gayem mo. Nagtalakak kang ka. Pangaasim, tadi mo dadaulan dayta. Iskamor mo gayam dayi a kasinsin mo, Jeric. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawan, matit bakay. Saan mat gayam a mailaklako ti house and lot nga impakita na kanyak? Anya? Day tati pudno lakay.
Kasano ana mo am asan ang mailaklako ti house inlet bakit? Naamuak babaan itigayim ko. Iso matlagayam ang nagado ti rason na. Hay na, nalabos ti kinaulbud day di akasinsin mo lakay. Mapanak man itayan tatag sarita kami itinalapat. San ada tao ti luklukon da dya tao? Kasinsin mo pa'y ngaro. Isublim ti kwarta mi, Narlin. Ha? Naglaing kang agaramin ti istorya. San mo't ka mamailaklako ti house inlet nga ilaklakom kada kami? Ni, nakadamagan nyo mo. Naduktalan ni bakit ko. Iso at di na ka maulbudan ita. Ha? Kasano nga rudin dayta? Isublim ti kwarta mi tapno malpasan ti saritaan. Iskamar ka maggayam. Ay, awanin ti kwarta kanya. Ay ka ti pamuspusa ma. Isublim ti kwarta no di mo kayat ang maidimanta ka. Anya? Nagtalag kami kan ka. Ngam kastoy ti maaramid mo kada kami. Ay, kuha kasinsin. Ikan na ko maiti pawayway. Awanin ti kwarta kanya. Tanagastos kun. Amumot, may saa ka single mom. Di mo irason ti kinasingle mamaw. Tapno agaramid ka ti kalukwan. Inyang ite, pangalaam nga ite 120,000. Ay, day tati parikot ko itatatang. Isublim ti kwartasan mo mitako ko. Ramit ka. Awan nga rudin ti kwarta, tatang. Anya nga tanog mga klaangan. Hino, di mo panggapin ti aglimbang. Taura sa din ti paglimlimbangam. Amo ti namarswa ti kalukwam. Kasi mo ter aramidan ti daddo mga scammer. Agpanunot kay ti naimbag na rin anak ko. San aga po taglimbang ti solusyon dagiti daduma anak utang. Kat isumitan ti ramidan. Laglagi pa yung nga dati anak mo. Ay, anyan ti kastoy ama paspasamak, tatang. Di mo itarayan ti basol mo. Tas ikaw lang ti nagisagmak itibagin. Kasinsin mo pa yung ni Jeric. Scammer gayam day di Narlin nanang. Anya? Saan maggayam ang mailaklako ti house inlet nga ilaklako na kada kami. Na, nagturo din amang ilako iti saan nabot ako kwa. Day tangarod nanang. Ayan nan ngay. Ada ije balayda. Amangan mat no itarayan na kayo. Amangan no aglemeng ita tanadoktalan nyo ti kalukwan na. Awan mo tanda duma apaglemengan na no bilang nanang. Kan adamot anak na. Bantayan nyo lata anak ko. Sa inyo nga amo ti taray ti panunot na. Naaramid nan tupay ti mangloko kada kayo. Kat kasinsin na pa'y nilakay mo. 20,000 pa'y laang ti maisublik itamatet. Ay nawaw. Apay a 20,000 laang. Iso laang ngamin tinadiskitar ko. Si kamot gayan, Narlin. Bayadak ti kwartayo a ginastos ko kasinsin. Ngam 20,000 laang ti maisublik ita. Ti 100,000 mingay. Inutak nga isubli no okay laang kada kayo. Mabalin mo ngamjak ka ti mabayagunay Saan ko pa'y ngamin anak kumpleto? Umdas mat siguro ti innam abulan. Saan ko ama ikariday ta? Ngam aramidak ti kabaalak. Pasensya kayo manan na. Sana nasaya ti naramid mo kada kami. Amok day ta kasinsin. Mano arabi imot din asa anak katurturog. Makunkonsensya ak launay. Sapay lang ko mata mapakawanda kun. Saan ko nga itarayan ti utang ko kada kayo? Pekes na tilangam. Napuyat ka manay. Sa anak nga rod anak katurturog tatang. Nagado ti pampanunuta. Daytan. Singirin na kamutin ti konsensyam. Wen nga rod tatang. Ipaawir ko manan ati apo ko yun. Wala. Agtrabaho akman tapno makabayad ako. Nagturig kamit ngamin ang mga ramen diti kasjay. Nasulisog akla ang gapo iti kwarta tatang. Ngam saan kun nga ulitin. Yung baglangin na. Tayong pabayad na lang ting kwartada king ka. Saan da ka nga indemanda? Naasyan dalakit di kanyak tatang. No sa bala tao tinangaramida mi ti kasjay. Ang mga nusan lang 120,000 ti bayada mi ta. Wen nga rod tatang. Ay nakabutbutang. Agserbi ko mga adalkin ka dahi tanak ko. No kaya't mo ti madani ti kwarta. Nagtrabaho ka. Di mo panunutan ti mangloko iti pada mo tao. Anak ko. Ay nawaw! Awantal na ti panunot no linuluko ti aramid tayo.
Isu aditay kumaalilawan winulukwan ti pada tayo a tao. Taamangan no iti udi na kat bukod tayo matlaang a konsensya ti mangdusa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ti balay ta, Denver? 30% pa lang tinalpas, Mabel. Ang sweldo kami ita. Ipauit ko ti sweldo ta isopay nga igatang mo iti materyales. Wana, nayunak daw. At damot na paglakwak dito. Aywan, kumusta ti panaglakom iti karne kan natnatang? Nasayat, mate. Matuman lang no minsan. Tinapatag kat adda kasukat ti bannog mo. Nadamot gid day. Adala tawad na kita aldaw adakkel ti mapaglakwa. Nasaya at mat nga rod no kasta, tapno addamat ganas mo ngagbambannog. Wana? Mala, agpakadak nga rodan. Alaam to ti ipauit ko akwarta, tagumatang ka iti materyales. Iti kasta, addamat ten bukod ta abalay no agawidak di ta Pilipinas. Ni Denver ka diti inawagam, friend? One friend, Kumusta nga iti balayo? 30% lang ang kano tinalpas, friend. Ay nawaw, mayatan day ta, friend. At least, ada narugyan. Maininot to amalpas. One friend, kas di mo ti kayat ko kan Denver. Amuna ti agplano. Madlaw mat a responsable a tao tinobyong, friend. Iso ang nagtalakak kan ko na, nga oray saan kami pa'y ang nagkasar, friend. Mayat tinapanunot yu, friend. May mayat no adati bukod yu abalay. Iti kasta, kat adati pag naadan nyo no agdan na kayo. Pudno launay tanak ko nam, friend. Narigat ti makikapkabalay, friend. No siya ka nakapadas, kat makapa-stress mo laeng. May mayat lata no adati bukod abalay mo, tapno maliklikan ti isyo. Imayak dito'y kalapaw mo itay. Katawan ka mo, Denver anak ka. Wala ata nagpasintro kami, tatang. Ay nawaw, ano tinaramin nyo iti sentro? Gimatang kami ti materyales para iti balay mikin ni Mabel, tatang. Ay way, kumusta mo tin ni Mabel, iti abroad? Nasayat mga tatang. Kanya ti plano yung ay. Kaanong agkalay sa kayaw? Numalpas ti balay may. Ti papilmi mo ti asikaswan may. Iti kasta, legal ti panagdin namin ton, tatang. Numabalin ko ma, kat saan nyo napabayagin? Tamapmapan mo ti tawan, anak ko. Wan tatang, agurnong kami lang. Narigat tagpamilya no awan ti ustong urnong. Kaasi dagiti ubeng. Adamot ka diti punto manak ko ah. Mong kitain nyo, tama nga numaliwayan nyo. Kaya't ko pa'y makita dagiti apo ko, sakbay amatayak. Ni tatang talaga. Napigsa kayo pa'y mo ta. Uray napigsa pa'y. Saan tayong amo ti mapasamak ka dagiti sumarsarunong aldaw, anak ko? Apaya kasta tilangam nga imay dito'y isturkaw, Mari Layla. Maruroda nga rod iti dayjay adinber, mariwina. Ay nawaw, apay ni Denver. Aday naramid na adi mo nagustuhan. Isukay din ti pangipawpawitan ni Mabil iti kwartana. At damot nga minun plano dadwa, Maray. Awan bibiyang ko, no anyaman day ta plano da. Saan da pa'y mo't anak kasar? Saan da nagkasar? Ngam siyempre, agrugrugi damutin nga agpundar. Tinapatag akit saan amasayang ti kwarta ti anak mo, Maray. Dayjay ki dain adin bar ti ang numar iti nagrigatan ti anak kaw.
Siya na mabalintikas di kanyak, maray. Ay unay kan maray. Imbes amaragsakan ka, tada plano dagiti dua. Kastapay laang ti bagambag. Apay, naabak ka kadimanan iti sugal, iso anapudot ti ulaw. Manaw ti impawit ni mabil nga anak ko keng kadimber. 20,000 na. Apay ka din. Ay nawaw, agasang man ti 20,000. Naigatang ko ni ti materialis para iti patpatakder mi abalay mi, nana. Nayuna mo nga minti budget yu Saan lang ati kwarta ti anak ko ti ururayang. Isumutar aramidak, nana. Anusak ti mangilaklako iti kumkumpurme. Tapno at dati mainayon ko iti kwarta nga ipaw-paw iti anak yaw. Rumbang lang tasikamat ti lalaki. Saan na mabalain ani mabilaang ti aggastos. Saan mo, nana? Siguraduam lang. Saan nagaputan nagabrot ti anak ko kat isumatan tinamnamaam. Una na. Uray di ibaga. Amok daytan. Amok tirigat agsapol iti kwarta. Nawatam ka di ti imbagak, Mabel. Nakapsot samat ti signal yun, nanang. Ulitin nyo man ti imbagayo. Ni Denver Anubium, anak ko. Apay ni Denver, nanang. Ada sa bali apang usaran na iti kwartayaw. Anya? Nakita ka nagiinom da kadagiti gagayim na. Ay nawaw. Kaano, nanang? Idi na palabas alawas laeng, anak ko. Anya? Kita tamang ano say sayangan na ti kwartam. Ti imbaga na kanyakit para iti materyales ti kwartang ipaw-pawit ko, nanang. Kasaritam manan. Nalaing nga agulbud da di lalaki. Nalaing nga agsaaw. Ngamno da duma ka inuulbud gayam ti ibagbagana. Isu asika. Pilyam anaimbag ti pangipaw-paw itam iti kwartam. Ay nawaw. Nalpasan. Naibaga kun ti kayat ko nga ibaga iti anak ko. Para makita ano mangipawit payla ang iti kwarta iti daydi adinper. Nagloko kan, Denver. Apay ka di manan, Mabel. Anya ti basol ko. Anya di nadamag ko ang makiin-inom ka dita. Ne, asino ti nang idarong kang ka? Saan mo? Di nakman uluulbudan sika. Pudno ti bagbaken ka. Narigat ti trabaho mi ditoy. Sa ita, maamwak ang makiin-inom ka dita. Sana pudno da ita. Makumi ko makiti trabaho dito. Awan ti oras ko para iti kakastabanag. Ulbod! Asino ti nang idanon ken ka amakin inumak dito. Amangan mo't no perperjan daklaan. Amangan no apal dalaan kadata. Saanan ang masapul ang maamwam no asino tinangidanon kanyak. Ipagarup mo siguro adyak maamwan ti kalukwam. Kasimot ni Denver, friend. Maasyan ka itikas dya a klase ti lalaki, Judy. Anyat amom ngay, amangan no inuulbud ti indanon dakang ka. Amangan no kayat da kayo laang apagapaan. Imposible mat No agsasao ka, kasla sigurado ka apod no ti indanon dakang ka. Ninanang tinangidanon kanyak iti kalukwan ni Denver. Anya? Panagkunam ka di kat agulbud ni nanang kanyak, friend. Ure ni nanang mo tinangibaga, rumbang laang nga agimbestiga ka. Di ka agdarasudos, my friend. Amok ter aramidak, friend. Amangan no iti udi na kat pagbabawyam to day ta, friend. Patpatyam ti idandanon dakang ka. Anya ti masapul mo? Kahit kula amamuan no anya ti plano, Mabel. Anya? Dua abulan asan ka ngay mauawag. Awan pa yung timpawit mo akorta. Panagkunam ka di kat agpaw itak pa'y kalpasan tinaamwak. Kasan nga roden ti balay ta. Baybay ang pailang dita. Anyat kaya't masaway. Basta, manipod ita. Ninanang ti pangitalkak iti kwarta. Ay nawa, apay akas tamat tan. Apay kami napatpat yung ti dandanon dagan ka. Kat saan mo't nga rin kapudno day jay. No anya ti desisyon ko, irespetom. Okay, atagan ka na ita. Talaga, agdesisyon na para itibagi. Nasurok a 2 bulan samatan adi kay nagsarsarita kini Denver. Ay, awan bibiyang ko iti day alalaki, Judy. Anya? No siyak laamay sa pilyak ti ina. Ay nawaw, saan mo't adakas a tao ni Denver, friend? Anyat amom ngay, agululbud to pa'y kanyak. Nakita ni nanang anak inom, ngam idi mawagak inlibak na.
Amangan mat, no ninanang mo ti agar aramid iti paggapaan nyo. Apay ko mga garamid ni nanang itikas na. Day tatijak mo. Awam metlagayam ti ammom amakagapo. Ngam no agsasao ka dita. When ta posible mat mapasamak ti kasjay, friend. Ado tinangag ko nga istorya akas takot. Ay na, di nakpakibiyangan. Adda panunod ko. Saan amasapol nga isuro na? Okay, adda kang kadayta. Good morning, Mariwina. Ay nawaw. Anya tinaknakan mo, Marilayla. Naknakan. Awa mo, Maray. Mayat nga minti isamaw. Ay, siyempre, naragsakak ita, Maray. Apay mo't maray. When tada impaw it ni mabil kanyak, Maray. Para kano iti balay may. Ipatarimaan ko kanaw. Ayong kasanungay ti balay dakin ni Denver. Sandan nga ituloy dayjay. Nay, apay nga sayang mo't dayjay. Saan ko naparikot dayta, Maray? Tinapatag kat makaiguma manan iti kwarta. Kita amaray. Tama nga no ipaabak mo iti sugal ti kwarta ti anak mo. Sayang! Anya ti kunam, Denver, anak ko. Agbiro kay ti bayer tatang. Ilakok ti dagami kan ti balay asan pa analpas. Ay nawaw. Apay nga ilakom. Ilakok ta isublik ti kwarta ni Mabel. Apay, saan kayo ka din ngagsinubyan? Saanin tatang? Nung ninanang natipilin na, saan ko akontraan dayta? Anyat kaya't masawan? Ninanang nagayam tinangitanon amakin inumak ure saan mo't. Anya? Beta ti pudno tatang. Patpatsin na mo ti dandanon ti inana. Una, ta inanang aruday jay tatang. Uray kam malit idandanon na. Isulat ta ti pilyan ni Mabel. No apay ngamin amasapul nga agpili. Jakon kahit ti sakit ti ulo tatang. Kahit ko amalpasin da ito yung isyo. Hello? Nalako kong ti dagagan ti balay asan pa analpas. Kan? Isublik ti kwartam. Itid ko iti inam. Tapno di mo mat ko na. Mano dayta? No mano timpaw pawit mo, iso ti sublik. Okay. Awan mo't maramidak, no kasta ti desisyon mo. Napatagtinak kanya-kanya. Amok day ta. Siyempre, inam day jay. Una, pilyak tinak Denver. Okay. Itid ko kininanalayla ti kwartam. Isunto tawagam. Okay. Siguradom lang ang akumpleto ti kwarta nga isublim. Kalpasan ti upat atawan a panagabrod ta, makaawid ta matlangan, friend. When nga rod, friend. Asino ti mangsukon kan kangay? Nilakay ko, friend. Si Kangay. Awan, friend. Sigurado asaan ang makaumay ni nanang. Di, makigidan kalatan kada kami. Mabalin ka di? Una, kasaritak nila kay ko tapno amuna. Unman nga rod, friend. Makigidanak kada kayo tapno sa anak amarigatan nga agkumyot. Kan, makatipida. Ti aginak tatang. Napanda di ta health center, Denver, anak ko. Adda ka nung amin ni doktora ita. Nasayat mo't nga rod. Tapno saanin ang masapul nga agpasintruda. Un gayam. Nagawid mo't gayam ni Mabel. Anya ko maitano nagawid tatang. Awan mo't kit day. Awanan ti bibiyang ko kenkwana tatang. At damot din pamilya. Sapay la kuma, ta saan mo nga isukat ti pamilya, manak ko. Ay nawa. Saan ang mapasamak day tatang? Napatag ti pamilya kanya. Noon yaman tinapalabas mikin Mabel. Kat napalabas yung dayjay. Saanin ang mabalin asubyan. Anya ti kunayo, nanang? Awanan ti kwarta kada kayo? Awanan Ay nawaw, apay nga awanan. Saan nyo pa imad nga imparenovate ti balay? Naigastos kaun anak kaw. Agraman ti bingay ko nga inted ni Denver. Awanan anak kaw. Ay nawaw, nangipipanan nyo iti kwartak, nanang. Nagastos ko nga rudan. Anya ti ginatgatang yo aya. Apay anaybos adagos. Ti kunayo kanya kat idulin nyo pa'y tapno adda pagpuunak no agawidak. Kumaa, ngam na ilaw anak anang igastos anak kaw.
Ay, nawaw. Anya, klase kayo nga ina. Wan, kabayatan ti kaadam ijay abroad. Makisugsugal ni Nanang Mau. Nukas nga rod, insugal na ti kwartak kan kwa na. Nalabit akasta nakaw. Di na pa'y napatarimaan ti balay. Kasano kat kanayon ijay sugalan. Ay, una yun ni Nanang. Isumit lagayam ti mangilumlum kanyak. Naimbag ni Denver idea, tay gatgatang na iti materialis ti kwartam. Ti kuna ni Nanang kat inom na ti daduma nanawena. Imbaga ni Nanang mo dayta. Wala na. Ay, umapan lakit di dayjay. Iso ang nagaramid iti istorya. Ang napalabas mo tandayta. Addan asawa ken anak ni Denver ita. Anya? Da kayo ti makagapuno apay akastoy tinagbanagak Nanang. Pasensya kan, anak ko. Anya nga ti maaramidan ti pasensyayo. Awanan, Nanang. Nagbidutak, ambok dayta. Jaklaim pagarup ang maaramid yo ti agulbod kanyak. Da kayo ti pinilit ta ina kayo. Nagtaliga kada kayo. Nga mapayakas to'y ti naramid yo. Suray, mabil, anak ko. Awanan, Nanang. Anya ngayon ti pagbanaga kita. Kunak no ni Denver ti ayan ti parikot. Da kayo matlagayang. Kunak tumad kang agimbestiga ka pa'y. Jak namnamaan nga agulbod ti inak, friend. Saan matan ang maisubliti na palabas? Nalaos ti panagbabawi, friend. Nagdarasudos kan tumag ngamin. Tunggal aday baga ti inam kat patpatsyemmet. Inakmat ngamin day chay. Uray inam. Rumbang nalaang nga amwam ti pudno sakbay nga agdesisyon ka. Saan aga po ta iso ti kadaram kat patsyemmetten adagos. Di ka agbalin a one-sided, friend. Ay, nawaw! Sakbay nga agdesisyon tayo, amuan tayo pa'y ti pudno. Saan tayo nga agdarasudos, taamangan o agkamali tayo, kat isupay ti pagbabawyan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitam ka din o adadamila ken Celso iti balay nga ipapaabang ta, Benito Lakay. At dadamat adwa, bakit? Nakapigpisa ti tukar da itay limabas sakit iti parangan da. Aya, Wen, ken kasi ti sigol, nakailad damanan. na, imbes nga agtrabaho da tapno makabayad da iti abang, kuryente ken danom. Ay nawaw, saan da pa ang nakabayad, bakit? Saan pa'y Lakay? Iso abinakapak pa'y laeng. Si kamot nga minti na inagan iti bil ti kuryente. Ay una yan. Apay nga akasta. Ayun nga rod, sapay dakkel ti bilda. Mapan ka itayan da, tay palagip mo. Ang mga nunalipatan da. Ayun na, talaga mapanak. Saan mo't amabalin adida agbayad, Lakay? 2 bulan lang aruden adida nagbayad iti abang da. Umayak man, Mila. Da kayo magayam na nauring. Singirak ti bayad ti abang, kuryente ken danom.
Ay, kuha nana. Siyak tinang back up iti bilyo. Katita, kasapulak mo ti kwarta. Iso asingirin kayo. Tapno saan matlaang amaurnong ti bayadan nyo. Pasensya kayo, ngam awan pa iti maibayad mi ita nana. Ay nawaw, apay nga awan. Saan ngamin anak katrabaho nila kay ko iti makabulan nana? Katanya ti aramidan nyo nga agasawa. Apay adi kay ngamin makitagkag. Awan mo ngarot pa kitaggadan nana. Ay, nagaduditano kayat yung lakit di. Da kayo ti agsapul iti pagtrabahuan nyo. Ta saan at trabaho ti umasidag ka na kayo. Ikan na kami iti dua alawas apawayway nana. Sigurado nyo lang nga makabayad kayo, Mila. Agpapada tayo lang agkasapulan iti kwarta. Katkas borders ko, responsibilidad nyo ti agbayad. Taday tamot ti nagsasaritaan tayo. Ninanauring mo dayjay. Agsingsingiran selso lakay. Naimbaglaan, tas andak anakita. Karkaro ang makaungot dayjay ano nakita na kailad laang dita. Mano abulan ti santa na bayadan na ya. Dua abulan lakay. Abang, kuryente, kandanom. Ay nawa, 2 bulan lang gayam kat. Dua abulan laang ngam nagadun nga ibagbagana. Kaano nga umay manay? Di mawatak iti dua alawas apawayway lakay. Kasano nga no dita makabayad, bakit? Diyak mo. Awa mo imbagana. Masapul nga akita ka iti pakitang danam lakay. Narigat no mapunwan di bakit kat papanawin data. Nalpas manen ti do alawas. At damat siguro na diskitaran nyo, Mila. Awan pa'y ngarud nana. Anya? Saan kami pa'y anakitang dan nana? Ay nawaw, anya nga iti inararami dyo iti do alawas. Nagsapsapul kami iti pagtrabahuan may. Apay ngamin ang naikat nila kay mo iti sigod a pagtrabahuan na. Diyak mo nana. Ay, pangaasiyo ah. Awan ngarud nana. Anya nga iti maaramidan may. Na, agbayad kayo kumamutin ah. Tibayad ti danumken kuryente launay. Agreading damanen para itaabulan. Di yu ibaga nga ipaback up yumanen kanyak ti bilyo. Ay agbain kayo mat ah. Ay, masurunak. Anya ti parikot mo ay Marimila. Marurudak launay iti dayje abakit. Ay nawaw, asino abakit mare? Dayje abakit awring Saan makauawat? Nagrigat akasarsarita mare. Anya ti diyo nagkinaawatan aya. Agsubli-subli nga rod iti ayan may. Agsingir kano iti abang, kan bayad ti danom, kan kuryente. Ayun, ti kunam kanya ket 2 bulanen asaan kay anak kabayad. Wan mare, binakapan ng agpaiso, ngam nagadumet ti sa una. Makitangdan kay ngaminan, amare. Ininutin nyo abayadan, tapno awan maibaga ti landlady yo. Pangusaranda ko maiti kwarta? Ay nawaw, panunutin nyo nga agab-abang kayo laang mare. Ab-abangan nyo ti maisa abalayda. Katkas borders, pagrebangan nyo abayadan ti abang yo. Kas namot ti bil ti kuryente kandanum yo. Anya nga rod ti maaramida, kat awampay nga rod maray. Na, saan mo't amabalin ti kasta mare? Agdiskitar kayo ata responsibilidad yo nga rod dayta. Ay nawaw, siya nga agpaiso ti gayem mo, ngam kastamot ti panagsasaom kanya. Anya nga'y naurnungan ti bayadan da. 5 bulan samad tan bakit? Wan, 5 bulanan lakay. Ay no, anyo tara aramidan dagita nga gasawa ya. Tunggal agsingirak kat nagado arasunda. Siyak pa'y ti pagbayadan da iti bills da. Anya nga rudan ti planong bakit? Mapanak manan iti ayanda. Kasarunod ti nagbayad. Papanawag idan lakay. Saan mo't amabalin ti kastoy nga aramidan da? Agpapada tayo laang agkasapulan iti kwarta. Makisarita tayo tinasayat bakit? Ipalawag mo ang nasayat na barang maawatan da. Una, no adapay konsensyada adwa lakay. No awan lata, talaga apapanawag idan. 5 abulanan, Mila. 500 lang ti maitad ko ita na naureng. Ay nawaw, kurang ati 500. Isumot lang ti adda nana. Tunggal umayak agsingir ket nagadu arason nyo. Isu nga rod ang makisarsarita kami itinasaya at kada kayo nana. Kas talatang arutan,
Gaputan na kisarita kayo, saan kayo nagdiskitar? Saan akasta, nana? Nugas tamot laeng. Nasaysaya at no pumanaw kayo laengan. Na, papanawon na kami. Una, tamarigatan akmeten kada kayong agasawa. Diya mo no anya ter aramiden nyo. Kasla di yumot ngamin ammo at tulungan ti bagbagiyo. Ay, saan basta-basta ti kasta ka panunutan niyaw? Adalat ta ti karbangan may, kas border siyaw, nana. Kumusta nga bakit? Nagbayad na. 500 laeng lakay. Ay nawa. Kurang dayta bakit? Wan nga rod lakay. Ay, sakit ti ulo dagi jay nga agasawa. Papanawon tang aruda nida. Kumaangam naturod mat asumong sungbat ni Mila. Anya? Iso kano ang makisarsarita da itinasaya at tawan pa'y pagbayad da. Saan mo ta mabalin ngagpatinggalaang iti sao? Day tangarod lakay. Naurnungan ti utang da. Ngam di damat ko na ngayon inutan da abayadan. Mano ti bilda iti kuryente? Ay, dakkel manen lakay. Awan latambok. Kapilitan asyak manen ti agbayad. Tawan mat bibiyang da nga agasawa. Relax da laeng mat ngamin. Nukas na, kaya't ni Nana Auring apumanaw kayo? Won, maray. Agasam man ngamin ti 5 abulan, mare. Awam mo nga rod maibayad, maray. Nukas ta nga rod, masapul apumanaw kayo, mare. Anyat ko nam, pumanaw kami. Wana, tano saan kayo pa'y apumanaw? Ad-adda dumakkel ti utang yu kadakwada. Rupat kwarta kidi dadya bakit Rupat kwarta mo't nga ibagbagam, mare. Adda karbangan da, tabalay da dayjay, mare. Kan may sa, kaslaawan mo't ngamin plano yung agbayad. Ay nawaw, pagkunamot nga awan plano ming agbayad. When ata inuray yu ama urnong ti 5 abulan, imbes ama kitangdan kayo, agil-ilad kailaang di tabalay nga ababangan nyo. Ita, da kayo ti agriri, tapapanawan da kayon. Adalat ta karbangan may, kas borders, maray. Ay na mare, arami din tayo ngamin ti responsibilidad tayo Inikat mo maggayam ti hos ngagturong iti ayam damila, Auring bakit? Para makita, Anya? nauma akon ngagsasaulakay. Isumat laeng asaan da kayat abayadan ti danom nga usaranda. Agraman kuryente kan abang da. Ang mga nagreklamo tayo di barangay hall. Ay nawaw, agreklamo dalaeng Anya kumaita. Naibusan ti pasensya kadakwada lakay. Anya? Awan matan sumangpot adanum iti ayan mi nanauring. Inikat ko tadi yumat ammo ti agbayad. Anya nga iti usaran may. Ay nawaw, di ka kadi makaaw-awat Mila. Managing bubukod kayo mo't. Da kayo laang ayat ti agkasapulan iti danong. Inikat ko ti Hosyo, tadi yumat ammo ti agbayad. Isubliyot inikat kyaw. Amo yung adda kami pay lang ditoy. Agbayad kayo pa'y Awanan pangalaak iti pag-back up ko. Wan, agbayad kami to. Ti kayat ko kat agbayad kayo itamat laeng. Mawatan na kumamot takasapulan mi kan tatayo binito ti kwarta. Tilaeng balay nga ipapaabang mi kada kayo tinamnamaan mi. Isubliyo ti danom, wano? Kayat kyaw nga agreklamo akin ni Kapitan. Si kapay lang ti agreklamo. Umuna iti amin, saan mat asika tinaagrabyado. Mano abulanan Mila. Mano abulanan. Anya ngayon? Awan mo ti pagdigos. Imot nga roday di ananauring. Mapanggaman kiditian ni Kapitan. Iso nga agpayso ti planok lakay. Saan na makauawat da di bakit? Ada maintad ko 500 kung kwa na idi napalabas. Nagrigat laki din di kastoy. Di ka madanagan lakay. Agpatulong akan Kapitan. Sigun iti nabasak iti online kat ada kanumat karbangan tayo nga agab-abang. Sa apay lako mga ataksyonan ni Kapitan ti parikot ta. Wan nga rod. Sa dino ti papanam Mari Mila? Mapanak agreklamo ken Kapitan, maridalay. Ha? Wan tawang mutan ti sumangpot adanum iti ayan may. Amang ano inikat ni Nana Auring ti Hosyo. Wan, inikat na. Agbayad kay ngaminan, Mare. Di kay agbalin at tiwod.
Nasayaat nga rutikas jay nga inaramid na. Madanagan siguro no dumakkel ti bilda. Kat saan kay manen nga agbayad? Amo met mare, mabaybayadan ti danom ditoy. Ay basta, ipabarangay ko day di abakit. Adda karbangan may kas borders. Ay nawaw, ang mga numadaksan ka laang mare. Agbayad kay kitdi nga minen, tapno saanen adumakkel ti issue. Agpabarangay samot ni Mila. Ay nawaw, asino tinakadamagam Benito Lakay? Nakita ka nagturong iti barangay hulitay. Ay nawaw, nagturodan day ta babae. Makita man, noon niya ti baga ni Kapitan Gankwana. Iti kasta nga inaramid na, kaslaim pabarangay na matlaang tibagina. No apay nga min nga agparigat dang agbayad. Isumat lagayam a pinapanaw da ida iti sigod a nagabangan da, takasta ti aramid da. Naumalakit di ti sigod a landlady da. Anya ti imbaga ni Kapitan. Nakababain, silso lakay. Ay no, anya ti imbaga na ya. Sakbay ka nung agreklamo ta, kat siguraduan ta nga awan ti bidot ta. Anya, di nagsamot among adda ti karbangan lagi ti borders. Lagi ti kas kadata yung agab-abang. Imbagak magkengkwana, ngam awan latamo lakay. Kit kasano nga rodaytan. Nakababain ti masermunan iji barangay hall. Jakon kaya ti agpatulong kan kapitan. Amangan no adati amom amabalin apakitang danan mi maridale. Ha? Anya ti ko na Marimila? Makitangdan kayo? Uwan ko ma, tapno makabayad kami meten. Anya nga itimbaga ni Kapitan, idinapan ka iji barangay hall, mare. Sinirmunan nak mari. Kunak tumo nga min ken ka. Marigatan kami kan lakay ko mari. Makitangdan kayo nga min tain inutin nyo abayadan dagiti rumbeng abayadan nyo. Uwan mari, anusan mi abayadan. Un nga min tapno di na kay papanahon ni Nana Auring. Ay, nagrigat ti kastoy mari. Aramidan nyo ti pagrebengan nyo iti pada nyo a tao. Bayadan nyo dagiti rumbeng abayadan nyo. Iti kasta, lumagan ti biyagyo. Ada nga rod amom apakitang danan mi mari. Awagak ti kabsat ko, mare. Bagaan kanto no awan pa'y nabirukan da at tauhan da. Talaga apapadawa kung dagita at tao lakay. Ibaga may tinasaya at bakit? Ibaga matibayan na lang tinamnamaan ta pagbiyagan ta. Nang runagad di tamot kabagalan tagtrabaho. Wan lakay. Sabi lang ko ma, tamawatan tamot na ita. Wan nga rod. Nasakit ti ulok ang makisarsarita kadakwada no daduma. Taipilit damot ti amuda. Ikam ila iti pawayway. Tapno makasagana da ken makabirok da iti pagakaran da. Narigat ngagpaiso no nasingpat ta. Maabuso tamot gayam. Mayak tanapatag ti bagak kada kayo. Anya day tana na aureng. Ikan kayo iti makalawas tapno agbirok iti pagakaran nyo. Ni, saan kumamat akastaan nana? Kas landlady, adda karbengak amang papanaw kada kayo. Nang runa kat diyo matammo ti agbayad. Ada na urnong dito'y nana. Ha? Ada 5,000 mi dito'y. I-advance ko nana. Amok adakkel pa'y tinabate. Ngam sapay la kumaata ikan na kami manan iti pawayway. Inutan mi abayadan ti balance mi nana. Amangan no kun kunamlaang mananday ta. Amangan no siyak tupay ket di ti ipabarangay mo. Saan ang mapasamak day ta nana? Itad ko ti 5,000 kada kayo. Adamot gayam. Di kay madanagan, taadamot ng trabaho may. Makabayad kami, nana. Pasensya kayo na ano na bayagan. Ay, nawaw! No amom asika ti ada nagkurangan na, agpakumbaba ka. Aramidem ti pagrabengam. Bayadam dagiti rumbeng abayadam. Iti kasta kat lumagan ti panagbiag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay aday to'y laang tiinrimit mo si Ka Andro. Day talaang nga rin tinabati iti sweldo, merna ba kahit? Ay nawaw, daytoy laang tinabati iti sweldom kunam. Oy, Apay ngay, kurang pay daytoy ang maigatang iti bagas. kasano ko ma, kat nagadumot ti utang tayo, abay bayadak. At dapat ti loan tayo. Saan ka kumapay ang nagbayad ang? Ni bakit mo'y? Automatic ang maikas sa ti bayad ti loan tunggal ag sweldo kami. Ay nga ngailangan ti magatang ti 1,000 ita. Adupay mo ti bagas tayo. At damot lang ti abasto dagiti anak ta. Adda nga rud gatangag kuma. Anya nga min ti katanga maya. Ay basta, adda. Ay nawaw. Tila adda paggasgastusam. Kat amom lang arudan ang masoshort tayo. Naimbag abigat mo, Mari ni Riza. Kastamot ken ka, Mari Mirna. Anya ti masapul mo, Mare? Amangan no adda extra akwartam dita, Mare. Extra akwarta kunam. Ay sos, agpada talaang mat amaaw-awanan, Mare. Ay, parikot kukit din. Pangusaram iti kwarta aya, Mare. Adda in-order ko iti online kat sumangputan inton Sabado. Ay nawaw, agpada tangarod ano kasta, Mare. Adamot in-order ko iti online. Awan am-amum amabalin a pagutangan, Mare. Ni Nana Hilda, Mare. Damag kukat nga agpapautang kano dayjay. Isu na laeng tanapili kano iti pautangan na. Masapul an nalaing tanga agdrama. Iti kasta, agpautang. Impadas mo ti imutang kan kwa na, Mare. Saan pa'y, Mare? Ngam adaplano. Ipadas mo man nga agpaiso, Mare. Bagaan nakto no anya ti ibaganaken ka. No nawaya ka, di mapan ka iti ayanda inton bigat. Anya tigatangam ni Risa. Sa anak agumatang, Nana Hilda. Ay nawaw, anya nga rod ngay. Ay kwa, umutang ako man, wag pautang kayo ah. Anya ti utangam aya. Kwarta ko manana. Kasapulak ngamin unay ti kwarta. Kunaklaki, di no tilakok ti utangam. Ay saan nana? Kwarta ti utangag. No kayat yaw, isaldak ti ATM card ko iti 4-face. Nay, apay nga isaldam ti ATM card mo ngay. Kasapulak nga rod ti kwarta nana. Alan kasyan nak kumamat. Pangusaram iti kwarta. Ay kwa nana, masakit ngamin ti katugangak. Masapul nga agpawit kami iti igatang na iti agas na. Sige, pautangan ka. Ngam 2,500 laeng Ibatim ti ATM card mo, tapno makasigurado ak nga agbayad ka. Wen nana, apaman amarilisan kami, agbayad ak adagos kada kayaw. Anya ngay, Mare, inikan na kanina na Hilda. Wen Mare, insaldak pay laang ti ATM card ko iti 4-face. Anya ngay tiin rason mo, Mare. Imbagak ang masakit ti katugangak, Mare. Ay nawaw, namartimat adagos. Wen mat, Mare. Isaldak man mat nga rod ti ATM card ko, Mare. Ay, wen Mare. Awan mo't lang kargana. Kan saan tayo pa'y mo't anarilisan? Panawan ka pa'y nga rod, Mare. Mapanak iti ayan ni Nana Hilda itamot laeng. Tatalaga ka sa pulak ti kwarta. Sige lang, Mare. Lalaingam ti agdrama, tapno ikan na ka. Isaldak ko mati ATM card ko kada kayo, Nana Hilda. Anya? Isaldak ti ATM card ko iti 4-piece, Nana.
Ay nawaw, Amok nga adda ka asiyo itikas kada kami amarigrigat nana. Awan pa'y ngamin kwartami kat naibusan ti bagas mi. Awanan ti maisaang mi nana. ay na yan. No kaya't mau, mabalin apabuludan kayo iti bagas. Ay kwa nana, kwarta ko ma. Ti kunam kaawan ti isa ang yaw. Ngam di mo magkayat abagas ti ipabulod ko kada kayaw. Ay kastoy ngamin nana. Adda in order mi a half kaban, ngam saan mi pa'y anaala taawan ibayad mi. Kasta ka day. Alamot din anana. Awatin nyo kumati salsaldak nga ATM card ko kada kayo. Sige, 1,500 laang ti maipabulod kaw. Kas makita mo, kapor-purchase ko laang itay. Awanan ti kasunhan kaw. Anya ti may imbaga ni Mirna king kahilda bakay? Insalda na ti ATM card na, Wilmar lakay. Ay nawaw, inalamay. Wala, tama siya na kengkwa na lakay. Tunggal adda ti umay umutang kat ikam ita bakay? Kaasi da mo ngamin lakay. Awang kano ti maisaang da. No awan ti saang da, bagas latta kuman ati pabulod mo. Kumaa, ngam di na mo kayat ti bagas. Kwarta ti kaya na. Lukas tagayam, di mo latta kuman inik-ikan. Ada ka no ngamin ti in-order da. Awan laang ibayad da. Sanon no saan na makabayad na kita tao. Ada mo ki di ti ATM card da iti purpose lakay. Nalakalaan kin katag talag iti sa bahala tao. Kat amumot anarigat tag singil. Nabasam ti message da iti group chat tayo, Mari Mirna. Wan mare, marilisan tayo kano inton umay alawas. Wen nga rod, iso na laang tainsal data mo ti ATM card ta, Mare. Kasarita taan ni Nana Hilda, mare. Anya nga iti bagatakin kwa na. Ibagata nga alaan tapay laang ti ATM card na, taag-check da sir kan ma'am. Kasanungay no saan nga isubli ni Nana Hilda, Mare. Ay nawaw, isubli na dayjay mare. Dayjay pa iti kunam. Aggidan ta amapan iti ayanda, mare. Sika ti makisarita ken kwa na, Mare. Nalakalaang mat dayta. Ay gayam, di mo dakdakamatin ken lakay ko ti may papan iti na isalda nga ATM card ta No kasta, inlimad mo kanila kay mo, Mare. Wen mare, ta sigurado nga agungot dayjay no maamuan na. No okay lang kada kayo kat alaan mi kumapay ti ATM card mi, Nana Hilda. Ti bayad ti utang yung ay. Ay, dayta nga rod ti. No marilisan kami kat agbayad kami, Nana. I-check nga min dasar kan ma'am ti ATM card mi. Iso nga alaan mi kumapay. Amangan no awan ti maawat mi, no awan ti maipakita mi nga ATM card, Nana. Pudno launay tinaibaga ti gayem ko, Nana. Sapay ti mairilis kada kami, tinamnamaan mi nga ibayad mi iti utang mi kada kayo. Kasano ngay no saan kayo nga agbayad? Ay nawaw, awan pagdanagan nyo, Nana. Taam mo mi ti agbayad iti utang mi. Kan may saha, saan mimot nga itarayan, Nana? Sige, isoblek ti ATM card yaw. Ngam di yo liplipatan ti agbayad Urayak ti bayad yaw, ta isupay nga igatang ko iti ilakok dito istor ko. Nagbayad na kadimot laang Hilda bakay? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw, apay asaan pa'y? Awang kano kwartada lakay. Imay dalang inala ti ATM card da. Ngamen, maichik ka no, no awan ti maipakita da. Ang mga nusanda ang marilisan. Abangan mit ngululbudan da kanda kita na tao. Saan ba't siguro lakay? Maiturad da nga taaya ti agulbud iti kas kanyak abakitan. Amumbit na kita no tantuma. Narigat da kasarsarita. Anusak nga orayan lakay. Barang agbayad dan tumulaang. Apay nga itala nga nagawid kamer na bakay. Ay nawaw, nagteksak met apila ijay paradaan lakay. Manutin withdraw ngay. 3-5 lakay. Kita ama, ang mga nukumkumpurmi manin ti pangigas-gastusam. Para iti panagadal lagi ti ubing dahi ta kwarta. Amok saan na masapol nga ulit-ulitom nga ibaga? Palagi plaeng.
Amok ti ugalim kay. Na, Numakaigam kay ti kwarta. Kat saan ka nga agtal na. Aging ka nga addapay ting igamam a kwarta. depende lang tama ngamin alakay. Si kakit dimot. Iso nga rod nga adda kwarta, tapno adda gastusen tayo. Nairilis ka numot tayong ti kwarta dagiti 4 piece a kalugaran tayo. Bakit? Ay nawaw, asino mo tinakadamagam lakay? Isu ti pagsasaritaan dagiti babakay ti store itay. Nag-release da mo gaya man. Ngam apay nga awan ti umay agbayad. Sika paikit din tagparikot ita. Sapay inala damutan ti ATM card da. Kasarita mi daa. Ibagam akasapulam mo ti kwarta. Numara na am ida ket ipalagip mo lakay. Ammumot no asino dagiti pinautangak. Wala, no dungag ta kanya. No saan ngay? Dumngag damat siguraw. Kwartata mo dayjay lakay. Ipadas ko lang ta. Yung jak masigurado ang masingir ko ida bakay. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan ni Risa. Ha? Nana Hilda? Singir ko mati utang mo kanyak. Ay kwa, awan pa'y kwartak ita, nana. Ay nawaw, ting karim kanyak, kagbayad ka no mairilis ti kwartayo. Iso a pinautangan ka. Kumaa, ngam adamot ngamin sa bali anang usarak iti kwarta anaawat ko, nana. Apay ngay akasta. No anya ti imbagayo akit agtungpal kayaw. Importante nga rod mat tinangusaran mi, nana. Kasapulak met ti kwarta ita. Anusan nyo kumapay nga urayan. Takas na kunakon, awan pa'y kwartak ita. Aginggat ka ano nga gurayak. Idin saldayo ti ATM card yu kanyak, takasapulan nyo ti kwarta. Inikan kayaw. Ita akasapulak meten ti kwarta. Di kay meten makasarita ana sayaat. Di kay mat makaaw-awat, nana. Awan nga rod kwartak ita. Uray labusan dak ita. Awan a talaga. Ol-olbudan nakmeten. Itala ang manan nga imay ka dito'y isturkaw, andraw. Naibos ngamin ti mantika lako ni Nana Betty. Iso nagdiretsuak dito istoryo. Gusto mo kidi ata isupay mo ti mapaglakwak. Wala ta, Nana. Ay gayam. Ada ka din ni Mirna di tabalayaw. At damot, Nana. Apay ka di. Manu alawa sa asaan ang nagpakpakita ti asawam kanyak. Ah, ada ka di basol na kada kayo, Nana? Insalda na ti ATM card na idi naibusan kayo iti bagas. Ti engkareda iti kumari na kanyak ket agbayad da no marilisyan da. Nga mawang kadimot. Insalda na ti ATM card na iti 4 piece ko na yun, Nana. Wan, idi naibusan kayo iti bagas. Na, kasano ko maamay busan kami iti bagas kat addamot ti matmatgadak uray kasano, Nana. Ay, jak ambo ah. Basta ipalagip mo man ti utang na. 1,500 dayjay. Pudno ka di nga insaldam ti ATM card mo iti 4 piece kan Nana Hilda. Asino tinangibagakan ka lakay? Kinasarita nak ni Nana Hilda. Anya? Inrason mo pa'y anay busan tayo iti bagas. Amumay, abawal ama isalda dahi nga ATM card. Bayadak to lakay. Nangusaram iti 1,500 aya. At dala binayadak nga order ko. Kun saan laang mat asyak ti mangisalsalda iti ATM na lakay. Adu kami mang. Ay unay kan. Kasano numaamuan lagi ti masignan ti kastangar aramiden nyo. Kat maikat kayo iti listahan lagi ti beneficiary iti purpose. Awanan ah! Kunak tumay, si kaday tamir na. Apay ka di Nana Hilda. Tibayad mo ngay. Ha? Narilisan kayo kanumatan. Wen, nga manulaang tinaawat ko, nana. Nagkari ka kanyak nga agbayad ka no agrelis da. Itaan na alayo ti kwartayo, kastamanan ti irasunyaw. Agbada kayo iti kumarem. Pudno ti bagbagak, nana. Saan mat amabalinti kasta ah? No saan kayo nga agbayad? Agreportak kadagiti masuknan. Anya? Ibagak nga isalsaldayo ti ATM card yaw. Tapno ikatenda kayo iti listaan dagiti benepisyaray. Ne, saan kumamot akastaan, nana? No diyo kayat nga agreportak. Bayadan nyo nga raw ti utang yaw.
Tapno malpasan, ti saritaan. Nakasaritak mo lang ang dadya Amirna. Enya timbaga na ba kay nagbayad ka din? Saan pa'y nga maamok ang mabutang dadya ang mai-report lakay? Di na imbaga no kaanong agbayad? Saan pa'y ngam siguradong agbayad dayjay? Makitak ang madanagan itay, kabayatan ti panagsarita mikait. Imbagak nga i-report ko ida kadagiti masaknan. Gusto mo't kinday, yung nagbutang tap nagbayadan. Sigurado, adi na mo't lang kaya timaikat iti dayta a 4 page. Agpadadakin kumari na ni Risa nga ulbawd. Agbayad tan mari ni Risa. Ay nawaw, apay akasta. Kasla damot pagbutbut nga, Marimer na. Kinasaritanak ni Nana Hilda, mare. Aya? Un mare, naranaak ngamin ijay paradaan idi kalman. Ay nawaw, apay ang nagpakita ka ngamin, Mare. Jakmet ngamin amo nga dagayam ijay paradaan, mare. Ay na, agbayad tan. Tano saan tapay nga agbayad. I-report na takadagiti masiknan. Ang mga numaikat ta iti 4-piece, mare. Imay kami, tagbayad kami, Nana Hilda. Nasaya at mat na nakalagip kayaw. Uwan nana, narigat ngamin ti mai-report. Noan niya nga minting kariyaw, isaw ti aramiden yaw. Pasensya kayon, anana. Amuyo lang nga rudan abaketak, ulbudan dakpay laeng bat. Eh, pasensya kayon, nana. Itid yung nga rudan ti bayad yaw. Kat inton sumarunaw, di kay agaramid iti istorya, tapnula ang makautang kayaw. Saan mo't, Nana? Di ka man agindi di ang musika, Mirna. Nakasaritak nila kay Mau. Kasaan kayo makano ang maibusan iti bagas? Ah? Husto kayo, Nana Hilda. Nagulbud kami iti kumare, tapno makautang kami laang kada kayo. Makita yu dayta nga aramid yung kumare. Ngum saanin ang maulit, Nana? Saan min nga isalda ti ATM card min? Kasta agbuteng kayaw. Di kay agulbawd para laang iti kwarta. Tawan ti daduma ang maibabain, no di da kayo laang. Ay, nawaw! Di mo ulbudan tinakautangam. Pudno at ipanagulbud kat isalakan na ka. Ngam iti maminsan laang akan ito. Laglagi pam kuma akanayon, ariribok kan pa nakaibabain to ti ibunga na, numaduktalan dati kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awan ka di aramidin nyo, tatang? Awan mo't anak ko. Apay ka di. Da kayo pa'y man ti agluto. Awan awan ti parikot tita. Ada ka dilakad mo. Awan, ngam ag-live selling akmanan ta isupay ti mailakok, tatang. Ay nawaw. Ada nga tagbuya iti live selling mo iti kasto nga oras. Adalat tamot tatang. Comforter ti ilakok ita, kat dagiti nanang ti target market ko. Sige. Rogyambot nga rudan ti trabahom. Tas siya kon ti makaamong agluto. Agyaman naklaunay, tatang. Di kay madanagan. No maibus ti comforter alakok, ilibri kayo. Ay nawaw. Saanin anak ko. Di bali ta si kamot ti aggasgastos dito'y balay. Basta, ilibre kayo, tatang.
Di kay madanagan, tamanulaang tinabati itilakok. Maibus da ito'y adagos. Ay no, apa di ka pala nagluto si Kapetra? Kita ang nga dar-aramidak lakay. Anya na buya mo ya? Live selling ni Olive akalugaran tayo. Ang mga no adda magusto kadagiti lako na a comforter. At na kwarta mapagbayad mo ya? Addamot kwartam lakay. Ikanak pa'y ano adda magustuak. Di bale, datayo matlaang timangusar no adda gatang. Basta saan nga umabot iti mano aribo? Win ka di lakay. Relax ka laang tanalaingak mo't ngagtawar. Anya nga iti sidaw kita? Anong sampay laang ti dilata ah? Adda pa'y mo't nabati a dilata dita. Anya pa'y nga rod ngay? Di ka mo't nakaluto. Nalpasen, Nalpasan tatang. naibus ka di mo't lang. Wen tatang, sold outon. I-deliver ko laangan inton bigat. Nasayahat mo't nga rod no kasta. Wen isupay mo't a sideline ko no kasta nga awan ti trabaho. Iso na lang tasan kan samutan nga agin ina na. Adalat tamot atatang. Manungal daw laang mo't ngamin ti trabaho iti ayandama ng Jonah. Di mo sobraan ti kinagagat mo. Agin na kamot oras ag paminsan. Wen tatang. Di mo baybayan ti salon at mo anak ko. Tanarigat mo't lang na sakit ka. Dakkel ti gastos no ag sakit di may sa tao. Wen tatang. Awan pagdanagan yo. Ta saan ko mo't abaybay anti salon at ko. Ag merienda ka nga rodan. At ag ginatang ko at tinapay itay. Sigurado ang mabisbisin kamatan. Ada akmanen, nanaton niya. Manungaminang ti bayadakan ka Olive. 2,300 nana. Ay nawaw, adumot gayam ti ginatang ko. Main kayo ngamin amain iti live selling ko nana. Ay, nagpipintas mo ngamin dagiti comforter alakom nakaw. Di bali ata mausar yung laang nana. Ay wala, addan to usaran dagiti anak ko no agpasyar da dito'y balay. Ayun tapno saan kayong agparikot no kwa nana. Ay wala anak ko. Ay, anya nga iti sumaruno nga ilakaw. Kitchenwares nana. Adda nan stick pan nakaw. Adda nan stick pan aginatang ko idi napalabas atawon. Ang naperdimot adagaws. Makitan to nana. Bagaan kayon to no ag live selling akmanen. Naimbag abigat mo manang Petra. Anya ti masapol mo, Olive. I-deliver ko ti order mo a comforter manang. Ayun, nalipatak tinag-text ka. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan manang. Adda na patig anang usarak iti kwartami. Anya? Iso nga i-cancel ko pa ilaang ti order ko kan ka. Awan mo't ngaminan ti bayad ko. Apay ngay akasta. Sika ano ipautang mo pa ilaang tilakom kanya. Sa anak nga agpapautang manang. Adaman nga minan ti sumangpet alakok. Kasapulak met ti kwarta tapno ada pagbayad ko. I-cancel ko pa ilaang nga rod ti in-order ko. Ilakom tulaangan no ag live selling ka manan. Kasta laang kalaka na kada kayo ti mangi cancel iti order yo? Awan nga rod kwartak ita. Di mo met nga rod kayat ti agpautang. Imbagak met iti live ko a cash on delivery. Inton sumaruno, di kay agpa-reserve no di yung matlaang alaan. Pero wisyo kayo iti negosyo. Apay ngay, adamot in sublim a comforter Olive anak ko. Wen ata saan mat nga inala ni manang Petra. Ay nawaw, apay kanumat. Ada kanu nang usaran na iti kwartada. Iso nga in-cancel na idijak kayat nga ipautang. Ay, naglukon da tao. Day tangarod tatang. Di damot ikan iti importansya ti bannog ti pada da tao. Basta i-cancel dalat ta ti order da no kaano akayat da. Isuda pa'y tinalastog nga agsasao. Saan ang nagpasensyakan ka? Saan tatang? As na kunak itayan, isupay tinalastog nga agsasao. Una yan, bakbak na nakasta tigalad na. Nakunayo pa'y tatang. Inauna pa'y dayjay iti manu atawan ngam iti siyak tatang. Pero wisyo dalaunay. Mala, ano sam nga ila ko manen? Barang adamayat agumatang anak ko. Agkape-kapay lakay. Magyaman na, Petra bakit? Awan anyaman na lakay. Ayan nga iti comforter nga in-order mo ken Olive.
Nakita ka madama ti deliver na itay agsapa. Saan ngayon may dito balay? Imay, ngam in-cancel ko ti order ko. Ay no. Apay nga. Adamot inted ko pagbayad mo. Nalagip ko nga addagayam sa bali a pangusarak iti daydi a kwarta, lakay. Anya. Amang anuan niya ti may baga ni Olive ken ka. Addamot tin kan kwa na dayta. Siyempre, in pa-reserve mo dayjay. Responsibilidad mo abayadan. Awan mo't laang ti pangusaran tayo iti comforter, lakay. Ay no. Apay nga ron nga in pa-reserve mo tila ako na. No di mo matlagayam alain. Kurso nadak lang amin ti kulay na, lakay. Inton sumaruno. No saan ka sigurado? Di ka agin o-order ta perwisyo mo't day tayo ti negosyo ti pada matao. Nakita ti comforter mo nga in-post mo iti Facebook, Olive, nakaw. Adamay sa anabati na naton niya. No saanak nga agbidawt, impa-reserve ni Petra daychay. Husto kayo, nana. Apay nga rod nga in-post mo, kat kurso nada ni Petra daychay. When ata saan na nga inala, nana. Cancel ka, no? Anya, Nalakalaang kankwa na ti mga cancel, nana. una yan ti kakasta a klase ti tao. Narigat nga ta ti ag-live selling. Nakunayo pa'y, nana. Bakbak ta nakasta ti galad na. Kaslasaan nga agpampanunaw. Makapa-stress nga rod, nana. Iso ti adda atraso na, ngam isot nalastog nga agsasao. Nagdagsan mo't tantiin deliver da box itay Olive, anak ko. No kasta, simang peten ti order ko, tatang. Wan, itay pa'y Kitchenwares dagijay, tatang. I-live selling ko manan inton madamdama. No adda ti mabati, isunto ti i-post ko iti Facebook. Aginana ka pa'y mo't anak ko. Kasangsangput mo lang. Wen nga min mga nakpay met tatang. Wan gayam, imay na antim amilinda itay. Anya ti maimbaga ni Auntie Melinda, tatang. Imay na binayadan ti utang na ken ka. Ni, nagbayad adagos Adain pau iti kasinsin mo nga aday di abroad. Iso ang nagbayad adagos na antim. Magustuak man daytoy, Eric, lakay. Ay no, anya man anday ita bakit? Non-stick pan, lakay. An-anom tinan stick pan. Nilakay mo't paglutwak anya kumapay ngay. Kompleto mo tigamit tayo Una, ngam saan mo't non-stick pan daychay. Nalaklak ako man no adda non-stick pan tayo. Agure ka. Lako ni Olive dayta, saan ka di? Wun, lakay. Amang ano saanan nga ilako ni Olive dayta ken ka? Nalipatam ka di tiin pa-reserve mo ken kuha na iti, adi mo inala. Ala, kung daytoy lakay. Talaga aka sa pulak daytoy non-stick pan. Ipalos mo ano itad na ken ka. Ngam no siyak lamay sa, kasla alanganan nga ilako na dayta ken ka. Anya ti ibagam? Nakitam ka diti comment ko iti non-stick pan a post mo? Main ko nak ijay, ngam di mo matreplyan. Dayjay ka di? Nakita nga agpaiso ti comment mo. Nakitam mo't lagayam. Apay adi mo replyan. Ay, kwa. Nailako kon dayjay anan stick pan. Nailakom ko nam. Kat na siyak ti first minor iti post mo. Awan nga rudon, saanan nga available. Inlakom siguro iti sabali anya. Anya ko maitano inlakok iti sabali. Siyak lang arudan ti first minor. Inlakom pay lang iti sabali. Makapatroma ka ngamin. Ang mga no i-reserve ko para kang ka kat i-cancel mo tumanan. Sayang lang ti oras kan bannog ko. Apay nga ibagbagam ana ilako tinan stick pan alakong. Kat adapay mo't anakitak ijay. Na i-reserve dayjay para kininanaton niya, tatang. Asino jay imawag ken kaya? Tinalastog abugos bayer, tatang. Ni Petra. Iso nga agpaiso. Maasarak iti dayjay a babae. Bakbaketan. Asino nga ro din ti pangilakwam itinan stick pan mo ngay. Ninanaton niya latan, tatang. At least dayjay. Alaan na no anya ti impa-reserve na. Saan akas iti daduma dita nga awanan nakam. Pero wisyo laang iti negosyo ti padada a tao. No kasta, da kayo gayam tinangilakwan na iti dayjay anan stick pan na naton niya. Siyak nga raud. Ay nawaw, apay ada kayo tinangilakwan na. Kat siyak ti imo na anagmain. Ni Olive ti kasaritam. Diyak kayat ti agsao. Una yan day tangaglako.
Di na amutar aramidan na. Ay nawaw, adda rason na, no apay akas jay tinaramid na. Kurso na dakla unay day jay anan stick pan nana. Kan may sa, bayadak mat. Madanagan lakit din ni Olive no i-cancel mo manan. Naa, kasapulak nga road ko nak. Ay, pangaasay, tasaan asyak tirang-rangam. Ni Olive ti kasaritam. No apay nga may nga in-cancel mo ti order mo a comforter kan kwa na iday. Ni Olive mo, di ba't patamami ti day di apos mo niya, Petra? Anya ko maitan no iso. Basol mo matlaing, no apay at di nakakayat alakwan. Pero huwiso kan tumay. Di pa'y lamabangkrap day ta negosyo na. Ay no, nalastog ka pa'y lahing agsasaw. No mabangkrap day jay nga Olive. Agpalakpakak lakay. Narigat ti kasta ba kayo? Di ka mabutang, no agbalatagtukin ka dagita ngay sa usawang mo. Awan mo't negosyo. Ay na, tsak amukin ka, Petra. Talaga kidya nalastog ka. Apay nga min nga affected ka. Kat awan mo't dinakamat ko anagan. Awan nga agbaysaw, nga madlaw ani Olive, tidakda ka mataw. Nabasa yu tipos day a Petra na naton niya? Anya apos na. Ti maipapan kanyak Wun, nabasak nga rud itay. Nagatidog si ka. Talaga ang managdakdakas day a babae nana. Wun nga rud. Apay amasapol nga agpos payla ang itikas jay. Nasakit tinakam na tasaan nga iso tinangilakwak itinanstik pan alakok. Basol na matlaang Day tati di na mapanunot nana. Idi iso tinangi cancel iti order na saan ko nga impose. Itaasaan na naala ti kayat na nagadon nga ibagbaga na. Naturad mo day nga agpus iti Facebook Wen nga rod tatang, makapaasar. Siyak paikit din ti perdyen na iti kasdi nga impupus na. Kasaritam anak ko. Ipus ko mat ti side ko tatang. Tapno mapadasan na mat ti mapabainan. Ay nawaw. Abang ano dumakil ti isyo anak ko. Isu tinangirugi tatang, siyak mat ti mangilepas. Isu lang ayat ti kabaalan na nga agpus iti kakasjay. Sikat ti pagsasaritaan lagi ti kalugaran tayo. Nabasa dati impos ni Olive. Awan mo't ti dinakdakamat ko anagan iti post ko kat. Apay a defensive la unay day a babae. Awan dinakdakamat mo. Nga madlaw ang maipapankan kwa na tipos mo. Sensitive kit di day a babae Ay nawaw. Agpakumbaba ka man mo't bakit? Dagitikas kan ka analaing amang i-cancel iti order na. Kat perhuisyo talaga bakit? Ay sana mabalin. Imbabain naklangarodan. Siyak pa'y tiyagpakumbaba. No saan ka kumangamin ang nagpus iti kasjay? Saan kumamod nga agpus ni Olive? Awan kumatiisyo? Ay na, di mo man kanunungan ti aramid day a babae si ka, Eric? Saan kumit akan kanunungan ti aramid na kay? Agpalpalawagak laeng bakit? No siyak ti sika, mapan ka iti ayan datag pasensya ka. Sika tinangirugi iti apa. Rumbang na laeng, asikat agpakumbaba. Bakit? Anya man ang tigagaram. Pangaasim ta i-delete mo ti post mo may papan kanya. Apay, adu tinangag mo ang negatibo maipapankang ka? Amok abasol ko day jay. Sorry No saan ka kumaan nag-post, saan nak kumamat ang maasar kang ka? Nagululi makaklangarudan, idiin cancel mo ti imo na nga order mo kanyak. Kasta pay laang ti aramidam? Wan, aklunag akam malik day jay. Iso nga rod nga agpaspasensya No ammom nga min asikati ayan ti biddot, di ka agin tuturod. Di ka agbalin a perwisyo iti padam a tao. Nagalas man di kasta agalad mo. Panunutom asaan tayo nga ubing. Ammo tayo ti husto kan saan. Ay nawaw! Sakbay nga agreklamo ka, siguraduam nga awan ti nagkamalyan wenno nagbiddutam. Iti kasta, saan kan tumet a mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw!
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, adto yan ti kapem lakay. Agyaman bakay. Kumusta ngay dagiti stalls a paglakwan dagiti kalugaran tayo inton fiesta? Dakagawad Mario kan Jomar tinakatukay ti stalls bakay. Mano nga stall ti target yo aya? 50 lang bakay. Husto tapno adda paglakwan dagiti kalugaran tayo akayat na ti aglako. At damat lang dayong aglako bakay. Saan matket di adakes no adda dayo nga aglako? Ngem i-balance yo tapno saan ama out of place dagiti kalugaran akayat na ti aglako. Siga ngay, at damat plano nga aglako? Saanen lakay? Amangan noan niya ti panunutin dagiti kalugaran tayo. Sapay kapitan ka, narigat ti maisyoan niya. No kayat mo, mabalin mo't nga i-reserve ko ti may isang istol para kin kabakay. Ay nawaw, saanen lakay? Ited mulatan iti sabalay. Nakasaritak ni Kagawad Mario itay badayt anak ko. Anya ti imbaga na kada kayo, tatang. Isuda ti nakatuka kadagiti stalls. At ka no ti 50 nga stalls ang mabalin a pagdispleyan dagiti mayat nga glakaw. No kayat mo di alam ti maysa. 2 alawas lang ti fiesta dito'y lugar tayo, tatang. Isupay latamot, ano at dati gumatang kadagiti lakaw? Anya nga tangag paisaw. Agila ko kakit di mayt anak ko. No at dati bisita, di adan to customer yaw. Mano nga stall ti available aya, tatang? Day talaang ti saan ko na sa ludsaw. Amangan mo't doon na i-reserve aminan. Saan mo't siguro anak ko? Ipadas mo latta ti mapan iti ayan da Kagawad Mario. Sige, takasaritak tuman nga ron ni Nana Ansing. Ibagak nga aglako kami mat no fiesta, tapno adda kadwa. Nagapuan niyo, Nana Ansing? Ijay sintraw, in-deliver ko lang ti order ti kaanakak. Kasta ka day? Adda ka di masapul mo ba det? Adda ka no 50 stalls ang mabalin apagilakwan tayo inton fiesta. No kayat mo, mangi pa-reserve tamat. Mano ti mabayadan ngay? Tinaibaga ni Kagawad Mario kat 100 per day kanumat. Nga masapul abayadan tayo ti 2 alawas, sakbay nga aglako tayo, Nana. Mayat nga rudan, 100 per day laang. Mayat kayo ka day, Nana? No adda pa'y available. Mangi-reserve ka iti paglakwan ta, badet? Anya ti bagam badet? Ipa-reserve ko kumati stall a paglakwan mi kanina na ansing, kapitan. Mano nga istol ti pa-reserve mo? 2 laang, kapitan. Awan ka din ni Kagawad Mario dita? Awan met, kapitan. Isu kumati pangibagaak, ngam awan pa'y met asim mangpet. Ay nawa, sa di naman nga ta tinapananday dya kagawadan. Diya ka mo kapitan. Awan met itay simmang petak. Ilistan pa lang tinagan mo iti dahi ti apapel. Taited kuntukin kwa na no umay dito barangay hall. Agyaman naklaunay, kapitan. Aywan gayam. Kasano nga iti bayad ko? Ited mo tulat takin Kagawad Mario. Ta iso tinakatuka dita. Bayad akong ti binakapam abayad ko iti istol a paglakwan ta, badet? Agyaman naklaunay, Nana. Kano nga ag-display ta iti lako ta? Awan pa'y matigo signal da Kagawad Mario, Nana. Ay nawaw, mayat kumaanurugyan tayon ti ag-display. Dua nga aldaw laangan kat mangrugin ti fiesta dito'y barangay tayaw. Ay, wan nga rod, Nana. Saan mat ngamin amabalin abasta mangi display tayo itilako tayo? Wan nga raw, amangan no adda maibagada. O sige, no addan ton go signal ni Kagawad. Bagaan kay to, nananseng. Agyaman balasan ka. Ala, agawid akaw, tay saganak mutun ti ilakaw.
Sige. Oray siyak mat, nana. Isaganak mat ten, tapno day talang ton mangi display ti maarame. Mangantay kit din, nana Anseng. Nagmerienda ak itayon. Ay nawaw, kasta nga rudan. Buy-buyaan na amang mangan. Ah, ay kat mga anak to, ano mabisinak? Makapasadot ti mga ano kastulaan. Uwan nga rod, nana. Man-mano ti gumatang. May kadwa meten nga aldaw tayo ita. Uwan no, busy da. Iso aman manumat ti customer tayaw. Siguro, at dapay mutkit di mano nga aldaw ah. Barang manayunan kumaa ti bisita. Tapno at damat gumatang kadagiti lako tayo, nana. Wan nga raw, tapno at damot gungguna tayo amarabrabian dito'y ah. Naku nayo pa ay nananseng. Dagiti kakadwa tayo nga aglaklako nga ingata. Makarikrik na damo nga ta. Sigurado day taan, nana. Man-manumot ngamin ti tao. Narabian ka man ay badayt anak ko. Ay, wan nga rod tatang. Makapabannog. Ni naman singay. Nagawid matan tatang. Kumusta ti panaglako yung ay? At ka di mo't lang gibmatang? Man-mano nga rod. Awan ti tao ay ah. Awan ti bisita. Man-mano nga rod tatang. Sa bagay, may kadwa ngamin nga aldaw ti fiesta ita. Manayunan tubit siguro o kadagiti sumar sa runong aldaw. Ay kat barbarang tatang. Saan mi pa'y anasubot ti gastos may? At dan tumit siguro, anak ko. Sige, mangrabi ka kitdain. Tapno makainan na kamit time. Da kayo nga'y tatang. Imo na ako na nanganitay. Mabisbisinak ngamin. Ay nawaw, paraan niya ka no ti 250 asiningir da baday. Hay, jak amo nga rod, nana. Di namat palawag ana imbag. Wan nga raw, sa anak ko mga agbayad, nga makaungot-mot ngamin ni Kagawad Jomar. Ay nahawan nga rod. Kat no maditikita na kanyak itay, nana. At da ka di imbagada nga additional charges idi nagpa-reserve ka? Awan mo't nga rod, nana. Tila ang 100 per day tinaibagada kanyak. Ay nawaw, apay nga rod ngay nga agsingir da. Agasam man ngay ta 250 iti inaldaw. Ay, day tangarod kat, nana. Man-manulang arudan ti malaklakwan tayo. Naku nampay, awan pa'y buena manaw ngam agsingir da kidain. Dakkal unay ti 250 per di asingirda, nana. Awan mo't imbagbagada kas jay. Agsaludsod kantuman kadagiti am-am mo balasang ka. Aywan, nana. Kasta talaga ti aramidak. Sayang mat ti 250 per day. Anya ngay mat ti gunguna tayo no kastala ang anaga daw ti singsingirenda. Amo ko no asino ti nangibaga nga agsingir da Kagawad Jomar kada tayo, nana. Asinaw. Bilin ka no mat gayam ni Kapitan. Ay nawaw, para anya kanungay ti 250 pesos asing singirin da iti inaldaw. Hay, dayta ti jak amo, nana. Di namat nga rod ipalawag anasayaat. Mga no ibulsada manon ah. Ay kat siguro naibos siguro ti pundo ti barangay nga ibulsada. Iso nga agbirok damanan. Ay kaasi tayo met no kastalaeng ti aramid da. Agbanbanog tayo. Sa ita, agnamnam ay laeng dagita nga opisyal ti barangay. Ay, day tangarod kat, nana. Agpusak man kit di iti Facebook. Ay na, amangan no makita da, kaguraan da ka. Adda kadakwadan, anana. Kas bumarangay kat karbangan tayo mat ti agsaludsod. Kan karbangan tayo amamwan. No para iti anya dagita asing singiranda kada tayo. Wunmet kit di no agul ulimag tayo. Amangan no itultuloy dati kasta nga aramid da. Naglalaingan mo dagita nga opisyal ti barangay ngay. Anya ti ibagayaw, Kapitan? Api akas dyan ipupos mo batet. Ti ka ti maipapan iti 250 asing singirin nyo kada kami, Kapitan? Wen, ti kakas dyan abanag kat saan na masapol ang maipos iti Facebook. Di yumat ngamin ibaga no paraan niya ti 250 asing singirin nyo kada kami, Kapitan. Kat no nakabayad kami, matan iti abang may. Ar-aramidon mi ti kas dyan. Tapno at dat pundo ti barangay tayo.
Ay sos, saan mo ten ama iparbang ti kasta, kapitan? Anya langan ti mabati kada kami nga, no nagadumot ti singsingiran nyo. Kas makita yumat, manmano ti bisita. Asino nga ti gumatang kada kami? Diskartan nyo ah. Hay na, no ammo mila ang kumanga at dagayam hidden charges. Saan kami lattakuman anangala iti istulmay? Lugi kami iti aramidan nyo, kapitan. I-delete mo tayo, Japos. Di ka man rumaniklamo dita. Ay nawaw. Anya ti ko na, batay anak ka? Kinasarita nak ni kapitan tatang. Kaya't na nga idilit ko ti pusko. Wow. Guilty siguro ay so akasta. Makapadismaya dagitang opisyal ti barangay tayo, tatang. Imbis asuportaran da kami, saan? Tanagadukit din asing singiran da. Huwag nga raw. Saan mo't ababalin asingirin da, numanuti kayat da singirin? Kasano kayo ngay, Mike? Ngayon bag kumaan, ribo ti silsyo, ti bay sangal daw. Day takot nga rod, tatang. Saan mo't nga rod? Malugi kami matan. Kasla agbanbanog kami lang no kastoy. Baring makarit na dagita nakatugaw anak ko. Ay, wan nga rod tatang. Narigat ti agprogreso iti daytoy a barangay, tarupat kwarta dagiti opisyal. Naku nampay, isudala ang ti bumakbak nang. Nabasak ti post mo iti Facebook, badet? Aywan, pudno day jay, mare. Talaga mat dagita nga opisyal ah. Wan nga rod Timot pagkwartaan da ti adda iti utek da. Ay na, day takot nga rod. Iso madismaya kami matan, mare. Bayam, kasaritak to ti asawak, mare. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Nalpasan ti fiesta, ngam saan pa'y anasulbar day ta aparikot me. No agsaludsud kami kat pundo ti barangay kano kung kunada. Ay na, saan ama iparbang ti kasta nga aramid da. Di damat panunutin ang mabambanog kayo. Kinasarita nak ni Mari Marlin itay na naanseng. Sinaludsod na ti may papan iti 250 pesos per day asininger dagiti opisyal. Anya timbagam ngay. Ay kat inbagak ti pudno anana. Sapay la kumaa, tamasyan da kadatayaw. Kat isubli da ti kwarta siningir da. Wan nga rod anana. Manulaang mo tinapaglakwan tayo iti dua alawas. No saan da nga aksyonan ti reklamo tayaw. Saan akon ang makifiesta inton umay atawan. Ay uray sakmat anana. Imbis nga aginjoy tayo kumata fiesta. Saanan tapagkwartaan da tayo magayam. Naku nampay, nagadulaki din nasingsingiran da kadatayaw. Apay akong kumpurmi ti singsingiran nyo, Lucio? Ay no. Anya akong kumpurmi man nga ibagbagang bakit? Doble-doble met gayam ti siningiryo kadagiti nagabang iti stalls iti fiesta. Na, nalpasan ti fiesta. Ngam saan pa analpas deta nga isyo? Wen tamaditirik na dagiti kalugaran tayo iti kasjay nga inaramid jo. Apay nga abasol me. Kat isuda mo tinagdesisyon nga agila ko. Wen, isuda ti nagdesisyon. Ngam saan kumamot a kasjay Nagado ti singsingirin nyo kadakwada. Kaasi damat. Kasta talaga Nangipanan nyo iti kwarta siningiryo. Pundo ti barangay Mausar tumot lang bakit? Pundo ti barangay kunayo. Ngaminton madamdama, ibulsayo gayam. Apay ngamin ngon unaan na kami. Isubliyo kit di ti siningiryo a kwarta. No awan konsensyayo, agbuteng kayo, tano agreport da ijay munisipyo, nalpas kayon. Anya nga iti da, magbadayt anak ko. Ay, awan pa'y tatang. Awan ti imbagan ni kapitan, no isubli da ti siningir da kada kayaw. Awan pa'y tatang. Day tangarot yor urayon me. Nawo, nabayagin nga iso da ita. Api nga aging gayta kit saan pa nasulbar. Jakman amo tatang. Talaga nga awan ti konsensyada ya. Hay, rupat kwarta dagi jay tatang. Aramidan da uray saan ama iparbeng para lang iti kwarta. Makapadismaya launay. Nagadulakit din asing singiran da. Ay, awanan Lucio, nakababain launay yan ti barangay tayo. Apay mo't? Una, tauray ijay paradaan kat pagsasaritaan dati siningiryo kadagiti naglako iti fiesta.
Anya? Amoyo pa, ino anya ti bagbagada. Kurakot kayo kano. Basol day jay abatet. Tila mo't ngamin ipupos na. No saan ang nag-post ni Badet? Sigurado nga awan anyaman na kada kayo ti reklamo da. Di mo't makawaawat na kita tattao. Kasano nga agprogreso ti barangay tayo, no kastala ang lakay? Da kayo matlaang nga opisyales ti numero 1 amang dismaya kadagiti kalugaran tayo. Awan da kas nga aramidon mi anya. Tapno malpasan ti isyo, isubliyo ti kwartada. Amoyo matasaan a big time dagiti naglakoy di festa. Kaadwan kadakwada ket kalugaran tayo maelaeng. Akayat da a mapasaya at tibiyag da. Adda na imbag adamag para kada tayo nanaanseng. Anya mo dayta na imbag adamag baday. Ay na, i-refunda ka no ti kwarta tayo, nana. Ay nawaw. Pudno ka di ti bagbagam. Wen, nana. Kinasarita nak ni kagawad Remy itay, nana. Ay, kamaudyanan na. Wen nga rod, rumbeng lang ay sublida day jay, nana. Apay ngamin agkuliktada kat awamot na pagsaritaan tayo akas jay. Nasaya at launay no isublida ti kwarta tayaw. Isupay nga igatang tayaw iti masapsapul tayaw. Mayateng. Insublida mo't lang ti kwartayaw. Wen nga rod, tatang. Isupay mo't amay gatang iti bagas. Sapay la kuma. Tasaan to maulit ti kas diyang inarabid da. Ay kat addamatan kadakwada ano kayat damanan amay babain dagiti opisyalis ti barangay tayo, tatang. Adda ka din ni kapitan di barangay hall. Addamat, tatang. Naimbag man tasanda ka aginora. Diyak amo tatang. Agminminulagat kami matlaptan Dosan ka siguro ang nag-post kan nagreklamaw. Ang mga no ibulsada dagiti kwarta kinuliktada. Ay kat sigurado dayta tatang. Rason dalaeng apundo ti barangay. Sapay la kuma. Tasaanin ang maulit ti kasta na pasamak anak ko. Makapadismaya, tatang. No daduma kat dagiti opisyal anam namaan tayo at tumulong kuma kat isuda matlang ti mangilumlum kada tayo iti kinarigat. Insubliyon ti kwartada. Nalpasan na. Kasta saan ngamin akum kumpormi ti singsingirin nyo? Tani, nakababain ti maipost. Wan ano kasta ti kunam. Na, kasta pa'y lang ti sungbat mo kanyak. Bagbagaan ka lang arudan. Sana na maulit bakit? Pangaasim tagtalnakan. Di ka sumanao, tapno makainanan da tao. Pag nakman nyo day na pasama. No adda parikot, sulbaran nyo. Di yu urayan nga ag-viral ta nakababain, Lucio. Ay nawaw! Tipudno kan naimbag a leader kat mangted iti tulong kan inspirasyon iti ili. Saan kat asakit ti ulo kan parikot ti umili. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan damari Arlene ita, Jonas Lakay. I know. Anya taramido mi jamit si bakit? Ited ko ti bayad ti kuryente. 5 abulanen sipud na kitap ta kadakwada. Ngum awan pa'y inted na abayad ta. Saan damat nga mi na nagsingir bakit?
Amangan numabain dalaang nga agsingir, lakay. Amangan mo't no saan da ka sa pulan di kwarta. Amangan no ilibre da. Mapanaklat ta iti ayanda. Amangan no ibagada asaan ta makarik na. Gaputagol uli magda kat saan ta matan nga agbayad. Okay, adagan ka da itabakit. Ay pakikitam tiin na po yung nga ilutlutok amangan numaksat. Agawid gamot nga minadagos Di mo man ibaga ang mabayagan kay Jay. Amangan no makiistorya ka man ngamin ken Arlene. Naimbaga bigat mo, Mari Arlene. Kastamot ken ka, Mari Mitse. Anya ti umay mo ibaga, Mare. Imayak taagbayad ak, Mare. Ay nawaw, agbayad ka ite? 5 abulanan sipud nakitap kami iti kuryente yo. Sa ludsodok kumaan, numano ti bayadan mi, tagbayad akon. Ay nawaw, saanen, Mare? Ni, apay asaanan ngay, Mare? Ay na, uray libre latan, Mare. Awan met unay ti appliances yo. Siguro, basit lang, tinakonsum yo. Sigurado ka ka di, Mare? Uwan, Mare. Okay laang. Ay na, agyaman naklaunay no kasta, Mare. Awan anyaman na, Mare. No ada appliances yaw, di sa kayon to agbayad, Mare. Lakay, ilutom to'y ginatang ko abangos. Ay nawaw, nangalaam iti bangos bakit? Kaibagbagak lang aruda na ginatang ko. Nangalaam mo titinggatang mo? Ti kwarta nga ibayad ko kumakin ni Mari Arlene, lakay. Anya? Ti kuna na kanya kat oray saan ta kanun nga agbayad. Tawan kanumot ti husto nga appliances ta. Ay nawaw, nagsiyaat mo't nga ron ano kasta bakit? Nakalibreta. Nako nampay, lakay. Imbes nga ibayad ta iti kuryente, igatang takit di iti masapsapul ta. Makatipid tamot gayam ano kwa. Naimbag ko ta manugot ni Mari Arlene ang makitap ta kadakwada. Libre pa ko naman. No agbungan to tinatang amulat mangtad tamot kadakwada na kay. Subadan ta ti kinaimbag na kadata. De, apay nga ikura bakit? Ti anya Wilbert lakay. Nakapsutla unay mo tasilaw ta. Malublubatan. Manungal daw nga minin nga iso ti pinagsilaw ta. Ano, masapol nga ron ang ma-charge man na. Makicharge kanto kada Jonas inton bigat. Wala na. Naimbaglaangan taadada nga asidag apakicharge santa. Wala nga ron bakit? Saan na masapol ang mapanta iti ayan ti kaanakanta? Awan pa imot nga min budget ta. No adda ko di agpa-connecta mag, tapno saan ta makicharge iti kaaruba. Awan pa'y mo't nga ron. Bakit? Anya ti umayo ibaga tata Wilbert. Kada ka di kurente, Jonas na kong. Adda mo tata. Apay ka di. Mabalin ti makicharge manan. Nalubat nga min ti silaw mi kinanam kora. Ay wana tata. Awan ti parikod dita. Ay na, agyama na klaunay Narigat mo nga min awan ti silaw. Nang runay ti rabay. Sana makita ti maramid. Adda ti napanunot ko tata. Ano wow? Anya di sana panunot mo na kong. No kaya tiyo, mabalin mo't ang makikunig kayo kada kami. Ha? Gumatang kailaang itiwaryo. Tapno saan kayo matla amarigatan kena nakora? Ay, wanan niya! Dahil tatiyurnungan nyo, tata. Mayat matla, no at datiwaryo. Tapno saanan ang masapol ang makicharge kayo kada kami. Anya nga tano gumatang ta itiwire. Kura, bakit? Ay nawaw, an-anwan ti wire lakay. Tapno makikunik tayo si kurente na Jonas. Panagkunak. Kat saan ta ang magastusan no kas jeta ramiden ta bakit? Umanugot da nga ta. Ni Jonas mismo tinangibaga kanya ano kaya takit makikunik ta kadakwada. Mano ay ti wire ita. Dito si saan kong amaw bakit? Amangan no saan nga umdas ti kwartata. Umdas mo't siguro. Mayat mo't lang no makikunik ta. Tapno diretso ti kuryente dito kalapaw ta. Saan na masapol ang makicharge ta? Agkanvas ka nga ron lakay. Wan bakit? Kasta sa ramidak. Barang adda makitam analaklaka. Adda mo siguro, bakit? Na,
An-anom dagitoy awire, Jonas, lakay. Sanda ko kada kita mitsi bakal. Ay nawaw, apay nga rod nga da ditoy. Wire da tata Wilbert kin na nakura da ita. Makikunik da kano iti kuryente. Amo ka din ni Mari Arlene? Ay kwa, ibagaktukin ko ano bakal. Sigurado ka mong nugot mo't lang day jay. Uray umanugot, ipakadamlatakan ko na, tapno amuna. Ibagaktukin ko ano numara na ak bakal. Ipakadampay nga umuna Ang mga no panunutan na basta agdis-desisyon ta. Okay, bakal. Mapanak nga ro diti ang dakalpasan ti pandangan ta. Agyaman aklaunay, Jonas. Awan na niya man na nakora. Sa anak mo't laengan amarigatan nga agluto. Agtipid tayo lang iti kuryente. Tapno saan adumakkel ti mabayadan. Wan, awan mo't kit di at appliances may kantatam Wilbert. O sige, agpakata nga ro din nana. Ay katagkapi-kapay Saan? Asidig lang mo't ni balay mi. Agkapi-kapay. Adain sa ganak ameriendam. Inton maminsan tulangan nana. Sige, agdakan ka dayta. Asidig mo't kid di ti balayaw. Mabaling umayak makikape, no kayat kaw. Makasidsida kiti karne, mitsi bakit? Ay nawaw, pangalaak kumamat iti karne nga ipasidakken ka nga ilakay. Gumatang ka iti store Awan mat nga rod ti maigatang lakay. nawa, naibusan di kwartata. Naibusan idi pa'y napalabas alawas. Manulaangan tinabati ditoy, saan pa'y nga umanay ang maigatang iti may sa kilo a karne. Nay, nagpartak mo na naibos. Kasta talaga Amumot nga ado ti paggasgastusan ta. Inton maminsan to nga rod bakit? Sigurado asan mo't lang agpautang ni Nana Bebang. Kaano danda ni mabangkrap ti istor na, gapo kadagiti kalugaran tayo ang managutang. Naimbaglaan tanaranaan kayo, Tata Wilbert. At rakati masapol mo, Jonas. Agsingirak ko tata. Kanawaw, agsingirak ka ite. Bayad di kurenteo, Tata. Makabulang gaya kung di napalabas, sipod nakikunik kayo. Masapol nga agbayad kayo. Ay, well, makabulang gaya man. Ha, manuti bayaran, may. Mangtad kailatan iti 500, Tata. Ay, nawaw, 500, kunam. Kung Tata, bayad yun dahi iti talo a bulan. Ay, sa payawan in tugot ko a kwarta. Anyang oras ti panagawid yaya. Intron madamdamapay. Alas 11 siguro. Ag alas 11 mo Tata. Urahin kay lata, ta sumuro ta kiji balayaw. Mapan ko alayan ti bayad yaw. Naksayan mo ti kwarta nga indulin ka ulakay. Kinisayak bakal. Ay, anya nga'y tinangigatangam iti 500. Imbayad ko kan Jonas. Imbayad mo kunam. Wad, binayadak ti kuryente ta. 500 ti siningir na bakal. Ay nawaw, agasam man ti 500 lakay. Bayad ta kano ti talo a bulan dahi ti bakal. Kasta Wan bakal. Nagbayad ak ata na tamot lang ti marigatan noon ti kuryente. Awan ti pagsilaw ta. Okay la ang lakay. Sana balik, tamausar tamag. Lumabasak pa'y Nana Cora. Si kamod gayam, Arlene Balasang kaw. Sa dino tinagkapwam. Iti ayan tigayam ko, Nana. Italaang manan anakita ka. Wen ata italaang manan anag naak iti paraangan nyo, Nana. Kumusta matan ti kasasaad yo ditoy? Mayaten tadda kuryente men nakong. Ay kat usto tapno san kayo amarigatan ka ni Tata Wilbert, Nana. Kinapudno na. Nagbayad kami iti 500 iti napalabas alawas. 500 kano ti bayad mi iti 3 a bulan kuna ni Jonas. Husto lang ka ditikas jay asingir na nakaw. Ay nawaw, agbaybayad kayo ka ni Jonas, Nana? Wan. Kat no nakitaplaang ni Jonas kada kami, Nana. Kan libre. Saan may ida asing singiran? Nay, awan amok di tanakaw. Siningir na mo ang amin ni Tatam Wilbert. Ay sus, apay ngay asingiran da kayo kat imbagak mat alibre, Nana.
Nakasaritak ni Arlene itay. Kat sinaludsod na ti may papan iti kuryente lakay. Adaday parekaut bakit? Isuda kanumot gayam tinakita panda Jonas. Kat libre kanumot. Anya? Nas daw itay, idi imbagak ngagbaybayad ta iti 500 para iti 3 bulan. Lukas ta? Awan ang gayam ti baybayadan da Jonas. Tinaibaga ni Arlene kanya kitay, kat libre kanumot lakay. Ay nawaw. Apay karon ang nagsingir ni Jonas iti 500 para iti 3 bulan no libre mo ang gayam bakit? Day tatijak mo lakay. Itala ang anaamwak. Ada Arlene gayam tinakita panda iti kuryente. Eh, naglulokon ni Jonas. Anya jay nadamag ko asing singiram kano danana Cora kan Tata Wilbert si ka Jonas. Sing-singir ko nam. Wan kanumat. Di mat imbagakyan ka a libre ti kuryente no awan appliances yo? Ay ko man ang Arlen. Saan anasaya at tikas tangar aramidam, Jonas? Kasapulak ngamin ti kwarta manang. Uray anya pa'y tirasun mo. Saan ama iparbeng tikas jay ngay naramid mo? Apay apagkwartaan mo't jay lakay kan bakit? Eh, bidot ko day jay manang. Ay, saan kay lang arudan asing singiran? Kastapay laang ti aramidam. Saan na maulit manang? Rumbang laang. Tano maulit pa'y, singiran kayo matad. Ay na, Jonas, aya, mangibabain kalaunay mo't. Amok, bidot ko day jay bakit? Amom ka di asik ati pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Sinuswitik ka no ti diskartem. Sigurado ang nag-istorya day jay nga Arlen bakit? Ay naapo ka. Anya ngay ti rupam nga isarang mo kadakwada kalpasan ti naramid mo. Awanin na bakit? Mano ti binayadan danana Cora kan Tata Wilbert kan ka? Sang ribo bakit? Bayad da iti 6 abulan. Isublim ti kwartada. Awanin na bakit? Nagastos ko. Ay kat sukatam ano na igastos mo. Pangalaan nga iti pagbayad ko. Numasapul a makipurdiya ka, aramidam. Amumat nga awan pa'y kwartata. Ay na, naimbaglaangan, tanaranaan kayo dito'y dalan, Nana Cora. Saanan ang masapul ang mapanak pa, iji balayo. Adda ka di masapul mo, Arlen, nakong. No agsinger manan ni Jonas kada kayo, di yu ik-ikan Ha? Siyak ti agbaybayad iti kuryente tayo, Nana. Saan am ay parbang ti kasday nga aramidan na? Agasam man tapag kukwartaan da kayo matdan? Ay na, agyaman akunay nakong. Tapno saan nga isupay apagparikutan mi kentatam Wilbur. Awan anyaman na, Nana. No bilang man ta agsingir day jay aloko kada kayo, ibagayo kanyak tada kami ti agsarita. Aday nyawid ko anatang bakit? Nangalaam mat iti day tanatang. Dinawat ko Isupay nga abastuta. Kat, nagsweldo kayo ka din. Wan bakit? Manulaang titangdang ko. Manulaang mat nga aldaw ang nagtrabaho No kasta nga rod, ununa abayadan ti utang mo kada Tata Wilbert. 500 lang tumaitid ko bakit? Apay a 500 lang. Itid mo ti buo asa nga ribo tapno awanan parikot. Anya ngay mo ti mabati ka niyak bakit? Ti importante kat nabayada mo ti utang mo. Gantang nga asim tadi mon ululitan ti kasjay nga inaramid mo. Isubli kong ti kwartayo, Tata Wilbert. Ha? Ti siningir ko abayad ti kurinti kada kayo, Tata. Ha? Sa nga ribo na jay. Awatin nyo ti kwarta, Tata. Ay na, agyaman aklaw na ibarok. Isupay nga igatang mi ti bagas me. Awan rumbang nga pagyamanan nyo. Ngamin, kwartayo mo't day Tata. Rumbang latang agyaman na, Pasensya kayo na. Tanaramid ko tigas jay, Tata. Awanan na jay ka na kami. Tinapatag kat nagadalam, tinapasama, kan saan mo nga ulitan. Sobra kayo, tagkapi tayo pa'y. Agkapi tayo pa, Jonas. Uwan man, Tata. Nagbanglo ti kapiyaw. Ay, nawaw! Saan anasaya at agundawayan tayo ti pada tayo at tao?
Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Langalam iti tayo nga aso, Cecil anak ko. Intad tigayam ko, tatang. Anya, Inyawid ko, tapno adda mabati dito'y balay no kastang adda papanantayo. impupok mo ano inggalot mo kumamot ah. Ay nawaw, apay paylaang tatang. Isu nga rod nga inalak tapno adda kadwa tayo. Ita, ipapupok yukit din. Delikado anak ko, sapay dakkulan. Ay kat mayat kit di atap no agbutang dagiti kalugaran tayo ama nagdakdakals tatang. Kasano no kagatan na dagiti lumablabas, sapay agresibo mo. Agkalma kailang ka di tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Di mo man iberbiro anak ko. Dumngag ka no dati may bagakeng ka. Di yung amin pakibiyangan ti asok, tasyak ti makaam mo di tatang. Naimbaga bigat yo, tatang. Kastama keng kasesel, apay ataol-ataol ta aso. Ay kat ada siguro limabas mo ah. Kat apay adi mo abugan. Ni tatang mat. Kasano no adadangran na dita. Awan mo tatang. Relax kay lang kaday. Ay nawaw, di ka agsawa kasta. Gamin, saan mo akontrolado ti mabalin ang mapasamak? Alawanan. Abuga kaun tapno awan ti adwa sa uyaw, tatang. No hapay nga binadibo kayat nga ipupok na itaa. Madimot laang no maipupok, tatang. Anya nga'y ti sirsirbi day nga asaw no ipupok kumatlaang. Kasanon nga'y no adag tatakaw. Di saan nga agbutang. Delikado nga ron anak ko. Agresibo mag. Nadadangran na dita. Awanan ah. Isupay ang paggastusam. Ay, nakabutbutang ti aso, ti kalugaran tayo, marikar bakit? Ay, Aso? wan bakit? Damat gaya man ti aso, datata Edmond. Anya? Awan mo't nakitak idilim mabasak iti paraangan da iti kalman. Uray sakmat, itay lang nga nakitak bakit? Ay na, agresibo pa yung garon, itay limabasak. Ay, nakabutbutang, kasla kumagat sika. Saan da nga impupok ayan? Ay, isaan bakit? No sakla amay sa, ay kat delikado ti kasyay. Amangan no inton madamdamakit at datangran na dita. Sapay la kumaa, taadda agreklamo a kalugaran tayo. Wan nga rod bakit? Tapno ipupok wen no igalot na kuma. Ay, delikado man ti kasyay. Wan nga rod. Isuasi ka, aganad ka no lumabas kay Jay bakit. Narigatan, sapay awan ti daduma pagnaan. Iti ayan laang matdatata Edmond. Si kamot gayam ti lumabas, Edmond Kabsat. Adda ka di masapol mo kabsat. At dala ko ma-concern ka. Anya day jay kabsat. Idi na minsan alimbabasak iti paraangan yaw. Nalabsak ti aso yaw. Taol at taol. Nakabutbutang takasla kumagat. Aso ni Cecil day jay kabsat. Ibagam tuman iti anak mo taigalot na ti aso na. Wano ipupok na latan tapno saan kami mat amadandanagan tunggal lumabas kami iti paraangan yaw. Isumot ti bagbagakan ko anak. Ngam narigat mo't akasarsarita.
Isumot lang ti kaasay no addadang randay jay nga asaw. Kasaritak tumanon ti anak ko, kapsat. Magyaman ako na ikabsat. Awan mo't nga may ti daduma pagnaan may. Kapilitan nga iti paraangan yaw. Sapay lakuma, ta solusyonan yaw, ti parikot may. Apay nga ita kayo lang, nanasita, nang rugi ka din timiteng balasang ka. Saan pa'y mutkit di? Nakabut-butang tumo nga minti aso da sisil. Awan ka di ti tao iti balay da. Awan tao itay limbabasa. Kasta una iti danag ko. Ay una yan. Di damit ko na nga igalot da. Dayta nga raon. Di da panunutan dagiti kalugaran da maperwisyo. Bayan nyo nana, kasaritak to ni Tata Edmond. Kinasarita ko idi kalban. Anya timbaga na kada kayo nana. Aso kanon ni Cecil dayjay. Naibaga na mutkit day akasarita naman ng ti anak na. Sapay la kumangarot ta igalot damatan. Di da urayan nga adda madangran jay aso da. Apayan, tatang? Ingalot yumatan ni Wite. Wana, takabutang dagiti lumablabas a kalugaran. Ay nawaw, aginarti man dagit at tao ako nakon. Ay, pangasima. Saan lang at ibagim ti panunutang? Kaasimat ni Wite, tatang. Di bale, tanumalpas sa aramidag akulungan na kat saanan ang maigalot. Ni tatang mat, apay ngamin apakibiyangan nyo titarakan ko aya. Na, di mo't imbagakan ka delikado. Agrik-reklamo mo't langan dagiti kalugaran tayo. Normal lang mat ti aso nga agtaol, tatang. Wana, ngam no adangay kagaton na dita. Wano saan? Amangan no mauma dagiti kalugaran tayo kat ni huiti tidang randa. Ay, di dapat padasan, tatang. Isuda ti ipabarangay ko no bilang lang. Aganad ka no lumablabas ka iti ayanda Tata Edmond, Ronnie Lakay. Wan bakat. Kinamat ka no ti aso dati may sa kalugaran tayo ka. Anya? Pudno ti imbagak. Talaga aperwisyo matanday dyan nga asong. Alaak nga ron tibunang ko, bakat. Ay nawaw, apay tibunang mula kay. Iwan tapno damat armas ko. Kasalo, no sakmatan ti kamatan na. Ngam kita ama, taamangan numatagbat mo dyan aso. Ay, depende bakat. No kamatin na. Ay, talaga nga adda maaramid ko at ida magustuhan. No agtataon laang, baybay amon lakay. Wan, di ka madanagan. Ta sa anak mat adagas. Saan ko adangran, no awan mat makagapo. Ala, agrubbat ka nga rudan, tapno di ka maladaw itilakad mo. Amangan no agurura yan ni Tata Isko ijay. Apay akas jay ti inaramid yo, tatang. Tiyan niya, Cecil. Ay nawaw, agin didiam mo kayo pay lang mat. No ti aso mo inpupok ko, tidakdakamatang. Inpupok ko, tapno saan ang maperwisyo ti pada tayo at tao. Ay saan ang mabalin, tatang? Ibulos yun ni Wite. Ay nawaw, bayamon. Narigat ti agdalos iti rugit na, tatang. Narigrigat manon ano at dadangran na. Inton sumarunaw, di yu pakibibiyangan ti tarakan ko, tatang. Saan matkat ako magat ni Wite? Saan mo sigurado? May mayatin ti aganatan niya. Di mo urayan nga dadangran na kunak manag. Mapana kita yan ti gayim ko. Anya ti aramidan nyo ijay, tatang? Adala na patag nga ibagakan ko na. Mala, agrubwat kay nga rudan. Ni Huiti baybay amlaang iti kulungan na. Di mon ibulos. Pakanakto inton madamdama, tatang. Pakanumlat tayo iti kulungan na. Ni tatang mat, narigat ti agdalos iti rugit ti aso. Iso amay mayat no ibulos ko pa iti apagbiit. Tapno awan to ti dalusak. Saanan? Tadelikado no adadangran na. Addaak mat, tatang. Bantayak ni Wite. Day talang ayak. Lumabas sa kapaw! Ay! Di ko masitag kanya ka! Yan! Apa yun, nana? Anya ter aramidan nyo? Ay, tilupo! Kinagat ni Wite! Ay, oo na yan.
Amangan mo't no timmaray kayo ngamin, nana. Ayan na ikaw. Hindi pa'y nga ibagbagamikan ka nga ipupok mo na itang aso. Taparwisyo ka na kamay. Amangan mo't no pinang-oryo. Iso akinagat na kayo ti asok, nana. Talaga kit ding agresibo ta asom. Hitaray na kidya ospital. Diyak pa'y kaya timatay. Aho? Oo, ay kayo mo't, nana. Tapno mo yun, nana. Awan rabis ti aso mi, tain pabakuna mi dayta. Ay, agdardara mo ti kinagat na. Aho? Inton sumarunaw. Agan anad kay mo't ngamin, Nagpa-injection kayo? Apay mo at nana? Ay, kita tilupok. Ay, nawaw. Kinagat ti aso dayta, nana? Kinagat ni Huite nga aso ni Cecil. Daytan ti bagbagakan kwa na idi. So, pay kit di apaggastusak. Awan lang arudan makukwarta. Maperwisyo pa'y ti tao. Numano ti gastos nyo, ibagayo kan Cecil tabayadan na nana. Bayat nga ta. Kapilitan aso na tinang kagat kada kayo. Awan ka no ti rabis ti aso na. Ay saan tayo asigurado nana? Masapol nga agpa-injection kayo lahat na iti anti-rabies. Urnungan nyo ti resibo, ta ipabayad yun to kankwana. No di na kayat, ipabarangay yo, tapno saan nga agruam. Irresponsable mo't nga minday ta a pet owner. Anyati ko nam Cecil. Kinagat ni Witi ni Nana Sita, tatang. Ay nawaw, kasan wa kinagat na? Imbulos mo aya. Imbulos ko ni Witi itay, kat naira namot alimabas ni Nana Sita. Ay una yun. Ayan na ngayon. Diyak amo nagpa-injection ni Nana Sita. Ray tati bagbakaking ka. Diyak lang amo. Ang mga nuwad damat inaramid ni Nana Sita, iso akinagat ti asok, tatang. Agresibo ka talaga ni Huitin sa bali at tao. Imbagak mo't ngamin at di mo ibulos na delikado. Siguraduan lang ni Nana Sita nga awan inaramid na, tatang. Ay unay kan. Sika lang arudin ti entipidjot. Sa bali at tao pa'y lang ti pabasulong. Kita ata amangan no si kati sumaruno a biktima inday di a Huiti lakay. Adda ka din napasamak bakay? Kinagat ni Huiti ni Nana Sita. Ha? Anya? Day tatipod no. Iso nga agan anad kamat. Ni, kasano kinagat na ni Nana Sita? Kat naipupok mo ti aso, di limabasa kidagsa pa. Amangan no imbulos ni Cecil Day talang nagpaiso. Ay, kaasimat ni Nana Sita. Kat nagpa-injection ka de. Wan, nga maada ka no bayad na lakay. No kasta nga rod, ornungan na ti resibo, ta ipabayad na kini Cecil. Ay, marwam day dya babae. Wan lakay, day tatimbagak kin ni Nana Sita itay. Ada ka din ni Cecil, kapsat. Awan kapsat. Ada na panan na. Mayak, taytad ko kumakan kwa na ti resibaw dagiti binayadak. Ay wan. Nakumpletom ka di ti agas ken injeksyon kapsat. Wan, nalpasan. Daytoy amin ti bayadan na. Sige. Ibagak to kang kuana. Diyak mo't makita ti aso yo. Aday ti malikudan ti balay may. Inyakar ko ti kulungan day day. Sumot lagayam nga awanan ti agtataol. Ni Cecil tumot nga main. Awan denggan na asa ko. Tunggal at dati bagakan ko anak at sa anak nga ipangag. Inuray na nga da mapirhuiso. Wan nga raw. Kasla siyak pa'y ti pabasulan na nuapay anak agatak. May samot nga ruday day. No dadumakit kaslasan ngagpampanunot. Inyag ninanam sita dagiti resibo ti binayaran na. Ay nawaw, nagadumot tanda ito'y tatang. Kita ano mano ti binayaran na. Nan, kita akman. Oh, kita dakkel mo't Ay nawaw, binayadan na kanudag ito'y tatang. Wan, isumot ti kunana. Agasong manda ito'y. Dakkel mo't ano ipabayad na amin kanya. Ay kat ano samata ni Huwete mo't nga asom tinangkagat kang wana. No saan mo kumangamin nga imbulos iti dadyang aldaw. Di awan kumate pagparikotam ita. Una yan, adamot lang basol na Oo, di ka nagkalintigan.
Bayaram kiti ti gastos na tapno malpasan. Ay nawaw, pangalaak nga iti pagbayad ko, tatang. Oh, makamu ka mo na. Kita lang, tama nga no ibulos mo manin ti asom kat addamanin ti kagatan na dita. Manayunan manin ti parikot mo. Kumusta nga ni Nana Sita, bakay? Nasayaat mo't lakay. Naranaak di tadalan itay. Binayatan ka din ni Cecil, tikastos na. Saan ka nupay lakay? Iso ti urayan na. Ne, mga ano saan akayat ni Cecil ti agbayan? Ay nawaw, saan ang mabalin nga aramidan na ti kasta lakay? Umunay ti amin, aso na tinangkagat kin ni Nana Sita. Kaya't asawan day ta, responsibilidad na ni Nana Sita. Nanginan samot ti injection. Aywan nuda tayo ang marigrigat kat nangina day jay. Inuray na pailang amin ang mapasamak ti kastoy. Mas daawak, awan mo ni Witi. Jakon makitkita ti aso da, bakay? Impupukda ka no iti malikudan ti balayda. Angam naladahon tadamot tin na perwisyo a kalugaran tayo. Naimbaga bigat mo, Cecil. Anya ti umayo ibaga, nana. Singirak ti bayad mo. Ay nawaw, sigurado kayo kadi iti resibo nga interview ka ni tatang ko? Wan, di mo nakita ti pitsaya. Dakkel mat unay day jay, nana. Ay nawaw, ano sama? No saan aga po iti asom? Saan ako mga agastos iti dakkel? Kagudwala ang tibayadak Ay saan na mabalain? Ti kayat ko kat bayadam iti buo. Anya? No saan mo abayadan iti buo? Agpatulong akan kapitan. Tauray ijay barangay hulngag sa sarita tayaw. Nalakaak mo't kit di akasarsarita. Hay, una yan. Naggasto sakit din adi na oras, tatang. Anyangay, asino mutla ang tagparikot ita. Ay nawaw, aburido lang arudan da tao, kastapay lang mati ibagayo. Talagang agaburido ka Tadi mo nga mindenggan ti may bagbagaking ka. Namin ano abinagaan ka, ngam dinak mo't impangag. Iso nga rod nga inpupok ko ni Witi, tatang. Pag nakmamday ta, saan laang ngamin atibagim ti panunutam. Ay, wan, amok day tan, tatang. Very good nga rod ano kasta anak ko. Kita manan, tama nga numailawan ka kit ibulos mo manan ni Huite. Saanan, tatang? No di mo kaya't nga gastos ka manan, agbalin ka responsable a pet owner. Di mo itulok ang maperwisyo ti taraken mo, ti pada tayo at tao. Ay, nawaw! No amom ang makaperwisyo ti taraken mo, ipupok wano igalot mo. Agbalin ka a responsable a pet owner, tapno awan ti pakariribukan ti kaarubam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.